Matna, President Kotierk. Tema da ko ako hikayatit titikangok takimayut. Okalimaraning lokalwaklo ni kiheni apekho tigitak tuluang na pitigu ko ako hikayatit titikawut. Nalunay yeyu luakwit taman tuminga kanwikang ipi upwa okalima luktang ilawat ni titakatit ila okaw hikatit taman nakanwiging ipiyo nalunay yuluakpit. President Kotierk. Kuyan naming iksivauta. Takwa tukisiu mayakudli 15 minutes kaktitaw tuin na raw manay na reaksugi nilya jutigisartaka o kausiksaka unok tumarerin naroon ang islo nilo tunagusari si mayabu ilisino titirak si mayon taikwa isumagildugi apeksuktaw na akasugi yunga tunga sutyari si apeksuktaw yung maguma kuyan namin. Matna tamat tumingan nalunay gabit tayo makatimayit apekong nang umut pibe kalakalwak po he. Apek ko yung nakopilo. Apek na tulwa kalwak mga ikibaw daw gama. Kinakipigyan at siwak pa. Mayas daw tungi. Kuyan na may iksubauta. Amatong masugit ang ayok ka aluki. Unali nalunay riyo yung mayunga titirak si magavi taika ni September 11. Amalu tayo nago Bill 25 tana naisaw tikakto maliga 25 adjakat tiyang naisaw tikakto mo 37 tana naisaw tikakto 37 maliga leo tino sitamani katimayok juano sakitaw longman isuliti taw tuin na lok suni kangit taw ngisuni tana li Bill 25 man na maligak sa leriyaw yok ubagot katimayok alatigot kimikwagat tigut maligaliok tiulik tigut tay malitu kasi yung kano kana Bill 25 adjakang mga Bill 37 mo kuyan na may iksubauta. Matna, President Kotierk. Kuyan na may iksivauta, kuyan na may aperiyaw gama. Takwa kimaguraw katigun, kayo si titawraw si mga matay na pekuyak sa urok to 37 gava magilaw takat kayo si tilaw si mga magun. Niriyo gilaw arawak tavun, tusak si maluta gava mata sa avun, kamanayang nirak si mga mata turak tavukun, ilin na tujirin pekuyanga, akigyak taw niyang ningani, niriyo kluta. Ilaw kataw tiyang niyang niriraw tugun, kisiyan ni pivadliya yukutigun, tusarilaw tugun, kayo si titawrang ningani. Tay ka ni kaw yigari katakanok pikuyaksang, tana adyong itiging mga, piyunaksang mga, narunar si simayabun. Idyo paruklo ni, adyiging ningin ni, adyiging luatang ningin ni, narunar si simadlo ni. So, sila riyaw na sa tuwing naktun inuin at sigilak tangani sa kibiw niya naraktaw luting ukarun naktun nga adjilo paruging mago adjigin niya tiyar jukluting unung ito kurung ni naisaw tingaro asijak taw luni inurimak titisimani ko luting tusak biw yumakoyil luting inuin te may karuat tilugo te kani inurimak titinerik tilugin titikak narunar si simarawtong ukuninga tusarak tukasung niaktugun kayo si titawrong iman pikuyak sak 37 tunga vigilutigo tekwa kayo si titawrong itun angyak titinasugluta akiyak titinasugluta tusak viginasung niaktavun teman na piu sa kang ningani na maging ilarik tavun amaro narunang isyo ni asijak taw niyang ningin unikaryamin gavamat kusak kita nga unikaryamin pingaswilingan luni unikasi mangman tusak si mayang igo ukwa atu jakang nek tu tasu mga pekuyak sa 25 mun tuglia narunay si simaluni pekuyak sa 25 ilagiyan yun nangitangin ukaw si mayugaron inurimak tu tinaklo ni usiumaro tusak taw yuriman isumagsak si uko taw nektun
kisianili ilakuvagirtumi pigiarutaqarsimaninginni naamangillarito taannalu pequyaksauroortor 37 taannalu pequyaksauyor 25 ajigilluapalungninginni tukisinarsilaorto quyannami matna maka okauhekayat butabani maligaleo iluani naamaktumik kauhikkau giaqangitunillu pitaqarma tamanna silaerri atulooraviuk uvatsiaq immaqa eqqaitigiaqlagit horlu hagluunnerailuta ubaluunniit qano qablunaatitu misleading tamanna atoqtaugiaqangitman tabbani maligaleubiu iluani eqqaumanerpugu mestautungi Quyannami iksuvauta amma quyannami angayuqqaa aluki taima qimirquarsimallugu nunamut angiruti nunavut tungavikkut maanna kayusititanga sangiinneqarman taanna sangiinninga soorlu uuktuutigilugu iqalulerinermut koodamik ayaktuiqpata iqalulerinermut minister kooda kanadamik ngaartoq Ottawa federal minister angeriaqartoq maligani taana sangiinninga angerutinga nunavuttungavikkut piqatia nunavuttungavikkut angerutiu iluani naisauteqartumi 4 angertsimangmata governmentaarumallutik kikkulimaanut turaartunut uvaguugutagba saqqisimayugut angerutiu iluaningaarsuta maligaliortiulluta taikani article 32 uqarsimagaluartillugu nunavuttungavikkugguuq imannaartuiqattarniartut qauyigiaqattarniartut ajaktuiqattarniartut maligaliortuqarniarpat saqqitit tauyuqarniarpat kisiani uqarsimangitto nunavuttungavikkugguuq maligaliorqattarniartut taimanna uqarsimangitto angirtsimayut inui taassumunga nunavuttungavikkut ammattau titerarsimanera yangani nunavuttungavikkut kiinauyaliortuk samiutungissutik timinga saqqisimanma non-charitable organization ngulluti taxi yasungungittu angirtausimangmata Revenue Canada mut taanna apiqqutigillugu September 29 tunijjutigissimayassi nunavuttungavikkut katimajiqalaanut ilautittingmata maligaksarni taanna draft legislation taimali igvit qanoq tuksiqarsutit maligaksarmik qanoq aaqqiksequn yinayaqpit bill 25 pidjutigillugu maanna maligaliortiu saanganiittumik in your view, why is proposing additional legislation preferable to amending the bill that is currently before the Legislative Assembly? That's Bill 25. Thank you, Mr. Chair, and that's my final comment. Matna, President Kotierk. Quyannami iksivauta upperianni nilliavunga teemanna uqatuinnarumavunga teememman kiunasuglunga taanna apeqqutauyo angeqatigittiarpaqa nunavuttungavikku maligaliortiliu ma pequyaksaliortiungimmata ilissitavva maligaliortuuvussi tavvani neruartaussimagassi maligaliorviu iluanu iksivaartitaullussi isumaksarsiurutituinnauluni taanna tunnerrussiariavun tusaajauquuyiqarattangiluamuuyugun teema uqaqqaugama pequyaksa qanong aurataunneelermangaan naluneertausimatillugu ilinniartulerini yikkunnu tusaumatitauronginnattalunni qanu iluleqarniarmangaan taannalu angeruti maliklugu ilaakungayu 32.21 naluneersisimattiarman inuin ilauqatauqattariaqarninginni attuanneqarniarpan kisutuinnaq attuagang piitsirauti inuusilerinermu attuanneqarniarpan teemeimman ilautitausimangitilluta kigartuigaluartilluta inungni
unong nagpangutilugin no navo iluani. Na maging iluamon, sakit yung marilok tugo, isumaksaksyo ko timin. Ilisita va marigarilok tugasi, isumarilok piyun naktasi, piyun mangikusyuglo, isumaksoklusi. Te me man sakit tumarilaw tavun piluak tumin isumagilutigo kanuk kanyang ilinak turirinang ikayok suktaw kanyang nakpa ilinare kataktun tunga vigilugin kanu kwa isurititero nakatang nertu ilinar veo iluani inui ukausingin ukalagun naterluti inui pekusingin nili tunga vekaterluti te me man ikayok sutiu na yaktuni sakititin na surilok pugut. Inui ukausingan na ikayok suyun naktumin. Amaruta ko nung katimayagaranon. Nuna ring ni ilinak turirin ng mun. Kano ikayok suktaw ka na rin ng mga. Kimirgudlutigudlitaan na pekoyak sak 25. Ten na rotoglu pekoyak sak 37. Piye valyatuin na kuyigilaw katigo. Piye vadliangi lutan nunavumi kanogli akik sige kannerun nakpita. Teman na isumagsaksyo ko tituin na. Koyan nami. Matna. Minister tungi tema kabit ahian kayo hilaw na ama. Minister tabanik kiba kabit Q duty kanik baluni akaw hika kalang na kabit kanumya pibakak titang na akit kawi manak puti. Mr. Kingo. When make ikiwatali, he will look the aluki. Tunahuli. Taka Okare is a piauti livid. To Hagominaktun. Ikeotic summit to Hagomaluta, to Kayumaluta, the Mongak the Chigapta, Maliga Yok to Rutu. Dem ne pim mariumat ilinya tulirine maligaksa tan okha tin nakhabulpa uminga maruni pingali lone abekotik sagarnagama una abekotik sagala habulpa ocha ukkerotigira ne piarotigira ne okha hektaka mat piungitchimut chikiuti tautuinna tuin area karap tego una mig tukakara tukihitya malunga apekutigi ba ikiwotali koinami Matna. President Kotierk. Koyan nami iksivauta koyan nami aperiapin. Isumagidlugo piungitumo tikiuti yun na tuin narakaktugo isumar uktu tiki yumayakatana ilinarveo iluani inui ukausingin ni ilinak titakatangin na. Kisurimani ilinartong nutaka ilinarveo iluani inuktitu ilinarun narakakaraman. Inui ukausangaw takayawman unong nakpano nunavo iluani. Tana Kingo variak simatit lugo 2039 mun. Kimeruk kanak lugo uigo nga ni pikuyak sa 25 narunar sisimang man. Tamaking lugo inui ikausingin ni ilinak titaw katajangitun. Tana pang narutaw simatuin naktong. Inui ukausingin ni ilinyaraw katuin nakpaglutin. Tana aksuaro isumaru tigiyabon inui timikutingan ni ngakluta. Kau yi magata unugunner padlianing ni inuktu ukallasun. Agago tamatia 1% mi unugunner padliasun. Unuk pariting itu garotana 1% kau yi mayavute man na senang. Atuin naruta 2051 nguripa 4% ngutuin naragluta ang gatin ni inuktu ukallakatalilatugun. Tana isumarung nadlarikto. Piungit duty givaw tana. Kayo si titaw nakpan. Isumagigatibulle, kano akiyaron na kayang mangan, tusa kata-kata, inuktituron naktuni iliseye kiksang ng mugong, tana tikiuti yun nang ito. Teme tilugo ayaw tuwingin naksimayugon, ati, inuktituron naktuni iliseye kiksani, ilinaktikan na kasurota unong naksang ne.
nunaringni iqarungni tuangungitto qauyimagatta ajjigingituni apuguti qaulluti ilinniaguma yugaruan naruqattangmata nunamingnillu aullaguma vangillutin qaui tusaqpaqlutaru ilinniareaqasuppanginninginni inuin uvannulli tautugariyaqa suuqaimmari aasilli inui piungiti taurerivun uvagulli qauyimmayugu tusaumati tautiarutta iliseyik saunirmun qanu aquti qarunnaqayarmanga ilinniarearumayun unortuuyunnaqayararuarmingmata 2016 ngutillugu qauyisarniq qaqtittilauqatta pa burger qauyisarluni ilinniarvingni quttingnersarni ilaypanni qauyisarluni iliseyik sauyumanayarmangaata unortu iliseyik sauyumanneqarluti narunailaortuugaruat kisiani qanu iliseyingurunnaqayarmangaata qauyimangilluti arraagugiyattinni tavvani tammartorsiutiin ikwa OAG tammartorsiutti naruneersilaumingmata ilinniareaqattartu unikkaariariautillugin ilinniareaqattartu quttingnersarni innaillu ilinniareaqattartu qauyisartautillugin narunailaortu parnauti taqangimmalluunniigu qanong ilinniareekkannerunnaqayarmangaata taakua isuritteqatauqattartuugarua tava iluringin unortuugarua taana uutuutigillugu nillerutigivaqa qoyannami iksivauta qoyannami ikmanna Mr. Qingok qoyannami hiwatali qoyannami lo hibulorti kitchaungnaman taannattaatuglerira beqqutigiimaraqa uminga oqawertaqaammiimmat uvatja piyarotigilani inuit qaumerettoqangit tamiksaanut pitutiqarsuni ilinniarviu iluani taamna tungaviaaqa niraq himaamat oqawertavi iluani una tukihiuallunga kimiqutigilauluhi tervani tapsuma miksaanut ikeyorutiksamik tapsum maligaruum iluani illuaqip qaluaqarpa timiqutigilapi iluani titeqqamikluunni tukihium allunga ikivuutali apiqqutigivara qoyannami Matna President Kotierk qoyannami iksivautang qoyannami aperigamin qaui tusaumaqattaqatta inungni iliseyuujunin qanong ikayorsuqtaukannerunnaqayarmangaata narunangillunilu ilinniarutiksein amigaqattarninginni piluartumi inui uqausinginni iliseyuuqattartun teimeimman qauyimalluta arviani ilinniarutiksani saqqititteqattarninginni piliriaqaqattarninginni qai oqattiaruma saqqititteqattaluarmanga qauyimangil ruangikkaruarlugin piliriaqarneraqtauqattarmataikkua piareittumin saqqingissuuyaqattaqqormataikkua isumagillugu qauyimayugun inuittimiqutinginningaarsimayun suurlu uuktuutigilugu qikertani inuikkatujjeqatigingin piliriaqaqarsimangmata atortouyunnartumi ilinniarutiksaujunnartumin piliriqateqattiarsimalluti ilinniartuleriiner aviktortausimayu gavamau iluani kisiani teimeittuinnaoqattangimmigatta tungavikkuulluta saqqitittinasuroorsimagaruarmigatta aksuarung apurutini saqqivviukatainnarluta piliriaqinasuktavun turaagariyainnaquuyigaruarlutigun apurutini saqqivviungaaqquuyiqattarilaummigatta teimeimman qauyimalluta gavamakkunnu ilinniartuleriyikkunnu kamagiyauyariaqarninginni ayaortuinginnarpugut atiisaqqititaukkanneqattilaorlin kissurimaattiang inui uqausingan ni atorlutik ilinniartitaujunnarmata ammalu kissurimaattian inui iliqqusingani tungaveqarnersaurirluting ilinniartitaujunnarmata uqaqattaqatta tusaumaqattarlutalu nunavu iluani isuritteqattangittugu unormata innuin isuritteqattangittu unortun suurlu inui piungittun ayortun teimingittiartillugin tusarsimaraorama pinasuarusuuroortume ajorsartailimaniu miksaanu katimanermin ilauqatauroorama iqaluktuutiamin teikani katimayartorsimaqataujo qitermiormiuta uqaraummiyo ikkua suurlu anitaujun
ilinnaartulerivio illuani ilinneeraarpaktuugalua ilisarsingiluarnerminnu kisumi ilinnearmanga atuuteqagingiluarninginnu anitaujortitu peqattartu teimmeimman ilinnearutiksein innui iliqqusingani tungaveqakkannereali ilariujauttiarlunilu qoyannami Mr. Kingo. Qoyannami hiwatilik taamna kiutikirivi illuani aporutitaqa mat lunamik tulortarutauluqarpa taapsumumiksaanut tukuhiuma lunga hiwatilik apeqqutigillapa qoyannami Matna. President Kotierk. qoyannami iksivauta taanna iluriqauman apurutauqattartu aksu saqqitauqattarmata pilireqqatigiinniarnermu saanganiarnerartaunginnaujaraluarluta pilireqqatigiigumangnerarpakkaluartilluta apuruti unorsivangmata ajjigiingittu isumageqattartara uvangari sukortaunaartungaqai isumageqattartarali uvangari ilaannikku auratauruarninginni niruartaussimayun iqqanaiyartinu tava isumariuriuneartu niruartauyuugaruang isumariuriugaruarluni aurataungaalerluni iqqanaiyartiminu taakuaru atuquyaungittu inungningaartuugaruan atortitaujunneerluting kattunga yuarungmit piliriariaunassulerma apurutimi saqqivviukatainnallerluni pilireqatigiinniariortorlu taanna supiyaulluni pitaqarunneerluni qoyannamin iksivauta Matna. Ammalu ikkivoutaunera atorlugu hukoqhiuaruma tukihitittuuluagit ammalu tabbanikatamaviu iluani aniquyinneruma anittiyuulluarlunga ilitariyoqublugu tamanna Minister Moon immaqa nalunayayuulluaruvi Minister watcha ilinnaartichiinik ilinnaartichiikkanik ilinnaartittinaq nunavu teacher education program watcha oqauhiullaoraalakman tukihi nalunayayuulluarpit uma pequyakka 25 iluani tamanna oqauhiuva ubbalunni tamattuma pequyakkau hilataani heorpa tamanna ilinnaartichiikkanik pillereneq Minister. Qoyannami sivauta taanna pillerearivalliajavut ilisayitaarpallianeq ammalu ilisayitiqainnarneq nunavummiingaarsimayuni piluartumi taanna parnautiliorpalliagasuartugu tukumaagutiksami tan aqqaaguit qulit sivuniksattinnu atorniartumi taanna pivalliagasuartavu ammalu atuinnaulerneruni saqqigumaarniartaqa iksivauta kisani maannamu pileriqatigiisimajavu tainna oqauseriqqaulera nunavu silertusarvikkut taanna nutaaqortitsigiarsimammat illisaitiksaunarmu ilinniarutimi ammalu taanna niriugitsiarmijavut ajungitsiartuni illisaitaa vigineaqattigu ilinniarvittinni pilerineartuni qoyannami Matna. Ammalu uumingattaunalunayayuulluarneruvi Minister una qauhiu luqinnau yaqman 2039 tuhaqtauyainarlutigu qanno una pequyakka 25 maliklugu 2039 nguleqqalluuba tamanna inui oqauhinga ilinnaarviu iluani haqqilitainnarnearpa ubbalunni taamna 2039 huna minalunayay mga tuhaqtitiyulluaruvit Minister. Qoyannami sivauta taanna tukisitit giakkannarlugi qainunavummiut maanna ilinniaqutiksaqaraluaqatta inui oqausinginnatortuni ammalu pivalliagasuarsimallu taluullumimu ajjigiingittu itamakkua ilinniaqutiksaliaqijauvattut nunavut iluani nunavut siutini iliqqusittinnu inui qaajimani toqanginnilu
атулертитсиваллиақаттақатта пилериббигиявут кисаани оқартоққаама иммақаапиалайттуми пилерингилуақатта илапиалажуммеқай маанга оқарума таанна аджигингиттуни аттуанганеқармалу оқаққаугама иммақаа саққиппаллиақаттарту аггаагу маққут пингасуллуунни илуани кисааниттаа хаакканниагут асингинни пилери пивагиилериақарсимасуунгугаттаттау qaujisaqattariaqarsugi tamakkua ilinniarutiksai naamatsiaqaluarmangaata atuuteqatsiaqaluarmangaata kisiani aqqaagui pingasul sitamalluunni kingunittinni tamanna angijumi pivalliassimayu tainnalu taanna tikiutigasuartavut 2039 mutikillugu tamanna pigiareersimayu kisiani soorlu 1999 mi nunavut taaqarta soorlu qapparutuaruni ilinna nifqijavut tamainnilimaatia inni uqausingani ileqqusingani atulitsautigijaangamma tukkusiumagaaqaratta ammalu uqaqqaugama qinuisaaqiaqaratta ammalu atsurutigiluguttaa kisiani taana 2039 isimatsarsiurutigisimaligu soorlu tamakku ajjigiingittui soorlu uqausinngaqartui inui uqausingani first language learners kisianittau uqausinngaqangittui isimagillutigu second language learners ammattau sudeqaakkanniagu tamakkua inuinnartut tamak tuqaanganersaugajarmiyu tamakkua inuinnartut uqausingana torluni kingullerpaami uqauserijumileqattau tainna taakua qubbasinningi ajjigiingittui malillugit parnausigijattinni nalunajaqsimavagiortu ukua soorlu nunavusiutiit aulajaartut eqqaqqaukkarinneq ammalu tamakkua silertualerinermuungaluit ajjigiingittut tamakkua inuttituulertortaugajarianginni parnakpallia niartavu sivuniksamu uyanamiksivuuttaa Matna. Kayu hiluta, Mr. Kwasa. Kaya na mix bata, kung masagod. Ayok ka, aluki. Sibudlak pa makay una kakadtak sa magawita ko inuy kadud sa katigingin. Ilaw tutawlo araw ng mata. Tako na nga nuna wagawa magkunginig. Una marikligo Article 32. Amma ukakidlo ditaban at sitakalaw sa mayang ni September 11 May. Uki umakopya na tilo kasi yan uki umakopya na ito ang mating Bill 25 sakta na sakitaw lakto na ilaw luwalaw ng tilo si. Taan na ito kasi tiyakan na kumabunga iksabaw ta. Kano ilaw tiyalaw ng nasi tayo sumani. September 2018 January 2019 mo tikitlugo takwa tusaw matiti na su law mata consultations karaw mata taan na pidyo tigiligo kano ilaw luwalaw ngin na si ubalaw ba ilaw ko yaraw ngin na kasi tas mga si wulak pa ito na iksibata ko yan namin Matna. President Kotierk. Ko yan namin iksibata Tana isumagidlugo kanong ilaw kataw niyang ningini inuit timekutingin niriurang mga tanarunay tiyarlo. Ilaw kataw kataksimang mata inuit timekutingin pekuyak samin pilirea kalirang maatuan na kang naktumi inungno. Aksuaro atuan na kang naktumi. Surlo ugto tigilugo inuit surlo ugto tigilugo o kausilarin ng mo pekuyang. Akik suktaw tigilugo inuit timekutingin ilaw kataw tiyarang mata. Mayong naktiku pekuyanga sakitaw na yaktilugo inui timekutingin ilaw kataw tiyarang mata. Inui kausingin no sapuji pekuyang sakitaw na yaktilugo inui timekutingin ilaw kataw tiyarang mata. Iman na ilaw kataw tiyarang ni ray na supunga. Isu magsaksiyo kataw luting pekuyak sang kisun ni ilurikare kang mangan. Takwa gavamakun ministerngin no Angyak tau raw katin nagin isu magsaksiyo katigililaw tu timekutiyo yun gavamallo
avittortausimayun ningaarsimallutik katimayigaraami saqqititteqattarsimanikuullutik piquyaksau illuani tariaqartun isumagiyaullut kisuniukua iluriqarialin piquya kisutuinna piquyaukpan takuyauruni suurlu sauneriaqu saunertitu tautunguaqattaqakku timmimin irravingillimakua mariagaraakurungin aaqiqsortauneartuinnarlutik kisiani taanna timmiuyo saunertitu kisumi iluriqarniarmanga isumaksarsiorpagiersimalaorluti ilauqatauttiarluti angeqatigiittialorluti angertitaurerluti gavamakku ati kayusigialerta taanna pequjaksa aaqigiarasuglutigu tusartitautainnalauqatta taanna parnautti angertauraaniksimalertillugu kisuni iluriqarniarmanga ammalu tungassuktitaulortugun naarengni inurimaartitteqattarniaramiguun nunnaringnu 25 no tamaani nunavimmi gavamakku kamagilluniut gavamakku auralluniu kisiani naruneersisimallutin kisuni uqauseqaqattarniarmanga kisunillu tusarviunasungmanga nunavummiuteen teemeiman ilauqataunginneqarsimaqattarpugun qoyannamin Matna, Mr. Kwasa. Kaya na mix about aso to kasi bunga taana tako ila to sa umatit na suraw mo September 2018 mi pigarlo January 2019 mo tikitlo taana marigaksa ta umanga ka ila ta sa marigal ta ilo ni latta ko ni apeksungilaw pilardik tung kasi na makuninga sila tinga nga ni rardik tuning manaw Time September 11 mi tau titik kaitana 2019 mi naruna yelaw mingman ta ko titirak simayasi ta ko nung eksibaw tatinun sana yaw niyartillugu ino ikadu jakatigingin abiktak simayon ita ko ilagayaw tiyalaw ningin kadujakatiging uyuping asiwita ko. Kanokli taan na tukikadlarik pa ilaw titaw tiyalaw ninginik ta ko kadujakatiging uyuin. Tusa tiya kawata. Ta ko nariwak tukalaw ko lang pingaswita ko kadujakatiging ta ko titarak sa maluting. Kasi ani narunay tiya kawman ang ayukangat sukay makigatong nerting ita ko. Uminga dito kasi yung matuin na kanirzik po nga kanoktaan na kanoklesan na katigilaw nakpigikya pingaswita ko inuwi kadud sa katigingin taan na titikang nerok lugo taas sa mga iksibaw tatinot kano isa maging mga taan na proposed Bill 25 ngong na masuri sa kitaw na sukto ito kasi nakarok pa kaya na iksibaw Matna, President Kotierk. Kuya namin iksivauta. Inui katujakkatigingin nunavutunga vikun. Piliriyingin katakain nau yang mata. Inui katujakkatigingin kiva aviktortausimayuna kikatani kunni kivalikunni amaru kikatarmiu inui katujakkatigikungini. Teime matana pekoyaksa sakkitautillugu naksiutikautigilauttavun iqanayartinun katima piliriaqaqattartun inuusilerinarmun ilinniartulerinarmullu qimerequllutigu qannong ajigingitiging mangata naluneerpakkattigullu teikua aurattigiullariktun titiqarvittinni qautamaapaluttia uqaluutikku katimanneqaqattarmata teimeinman uqausiukataksimainarluni qannong isumaging mangaattigun uqausirikataklutigun teimaugaluartillugu katimayo katika tungavikku katimayo katingin angayokariyaung mata angayokadlutuglia aviktortausimayunni katimanni qaliranga tateikanita uqausirismayavun agla taana isumagillugu pequyaksauroqtoq tainna 37 uqausiuqattalertillugu agraagu tamaarsiutimi uqausiriqattaraumiyavun nunavutunga vikku katimane qaktildugin aqaago tamarsiutimin nalunaersilluta qanong gavamagiyavun
kayustittinasung mangata kanorlo isumakang mangata apersurunarluti tukisinasukluti teissumani 2016 min pequyivungaami saqqitittilarsimagatta kayussiquyunniarlutigu taanna pequyaksauroortorteinna 37 Arragu tamarsiutimi katimanni qariraangatta teimannasseinna ilinniartuliriniu miksaanun inui uqausingata miksaanun ammaru inui iqanayartiu miksaanun pingasuilingaqquyugarua attuaninginnu pequyivungaami saqqitittiqattainnarsimayugu teikangane qoyannami Mana, Mr. Kwasa. Qoyannami iksivauta Achen, mamena. Taanna titiqarsimayassi Nunavut Inuit Education Fundamental Reform. Mamena. Taanna uqadimaarluguitaan ammaru Pigiaqqusimayungi tamakkua pisaruminarmata kisanali uuminga naruna apeqqutiqarumaruarpunga ilinniartuleriyillataanin ubalunni kikkullattaaninnuna ikayortaullusi taanna titiqartausimallarnerpa proposed legislation uneqartasi nunavutungavikkunningaarto ilinniartuleriyillataangu yuksauyuni ilinniartulerinermun nunavunmi ilinniarner Kawimattiartanganik titiqartaulaarsima yuksaugularluni apeqqutigituinarparali kikkunninliuna ikayortaullusi titiqartaullartupit qoyannami iksuarta Mana, President Kotierk. qoyannami iksivauta taanna marigariqaata titiqarvitsinni piliriaqarunarlutiklu aksu Takwa qimequyausimassuuyarmata aqraagugassaulertun ilinniartulerinar piliriariaurortu marigariortitsin qoyannami Mana, Mr. Kwasa. Una apeqqutigiluaqqaavaraila ilinniartulerinermo qavimattiarpaan ilinniarnermi tamaaninunavutmi qanu aulagiaqarningani qavimavaan ilinniartulerinermi ilinniarnertamanna nunavutmi qavimattiaqaluarpa taakkua ila aperingittung ila oqingittunga piungittoq imannailingitunga kisiani aperitum qavimatuinnallarippungali ilinniartulerinermut qavimattiarnerpa taanna titiqartuvina amma angerutigitsiarsimagassiu taimannaittuksaunnерпоq qoyannamiiksuvaatu Mana, President Kotierk. qoyannami iksivauta katimayiraraani saqqititteqattaratta piliriaqalirangata inutuuji yoqarorsimangittu saqqitattinni teemmeimman ajjigiingittu iliseiyuunikkuuyulluunni uqaaraviuvakluti qatigiyauvakkluti tukisiumatitauna suqattartugo qanon aurauseqarmangaa qanorlu piuyumin pivaallerutiuksani saqqivviukkannerunnerayarmangaan teemmeimman angittiarpunga qawimayumin titiqartausimayu qoyannami Mana, Mr. Kwasa. qoyannami iksivauta qoyannami taanna tukisiyumaruaqqaavara taimaluila taanna ismaarugiyaulleqiqattarninga tusernaqattarmat taanna 2039 laqattarsimayuillu ammalu taanna uqarsimaninga inuktitut qanukke uqattiarayarpara language arts so immakai ilisarutituinna ilisarutilimaan ilainnakulugekkuyimagu language arts taimana tukisinarpagmat taimali titiqarsimayarni September 11 mi 2019 mi taanna uqausigatillugu imannangaqa aaqqiksimaguni akaunersaunayartu ukuangaa tautlungaarlugu ilisaiqattiariaqarner soorlu inuktitutamanna uqauseq ilinniarvittinni ilittiarayarpa ilittauttiarayarma inuktitut uqarunnartunik ilisaiqattiar mangaan
taannali titeqarsimayain imanneelingangaarpan akaunersallariu neqarlugu unikkaaqaartigun narpiit taakkua takwani titeqarsimayi bill 25 mi amma NTI ismagiyanga imanneelingangaarpa akaunersaugu unikkaaqaartigun narpiu kanu naukkupiunersaunayarpa Pijutigillugu suli 2039 mitautunguariarpisi aaqqiksuasuglugu qanukia taana peqqutigipa qayanamiksivaarta Manna President Kotierk. Men qiyanami iksavata qiyanami iktaasminga apeqqutiqaavit iglungaanganu tautoqqui giqattaqtakka ilinnaartuleriikkun isumagillugu aqraaguuraartumi nakikkia tigussituinnaqquyillutin parnautimi saqqitittisimangilluti qano innungni inuktuurunnartuni iliseeyaqqakkannilerlutin taana tungavigiyaungaarluni teemanna aaqqiumaneqarpat piunersauyumigillugu imanna isumanaqaruarman parnaksimarauqtillugin qassini iliseeyaqqalerniarninginni nalunaersimalutin taanna maliglugu ilinnaartitauqattalerniartu innui uqausinginni atorlutin taannala upparnarsinnersaunajarman teemannali tautuariaqa suurlutusaqqaugama ministeriyaujong uqaqqauma parnautimigu saqqitittinasungmata pileriaqarluti qurinugu aqraagunu taanna turuagariyauniartu teemeitillugu tusaruminartuugarua kisiani qauyimattiartugu 2006 ngutillugu gavamauyoq saqqitittilausimangmingmata parnautimin nalunersillutiglu qanong unuqtigiyuni 3 tuungunaaqquuruortun iliseyingorneeroortun inuktituurunnartun kisiani kiinauyaqartitauraunginninganu taanna parnauti maannamu tikittugu 2019 ngullerluta iliseyikiksarnerartaungaalerluta teemeemman iglungaangagu tautuqquuyigillugin uqaqqauvunga taakua ilinnaartukuruin isumagingaarlutigu qano aaqqiksuikkannerasuguti lavutto isumaarugillaritlugu avatiit arraagut anigurpatakisiane pileriariyauniarpat aksuaru isumaarungnarman maannamutukkillugu nunavu gavamanga aurani qarsimalertu arraagunu avatinun teemanna tikiutivugut iliseeyikiksararuarluta upperusurunnararuarpitaa arraagu avati anigursimalerpat pitaqalerniarningani qoyannami iksivauta Qayanamik Mr. Kwasa. qayanamiksivaarta asikkattaa apeqsukkatagumanitsiarnia mingmatarnernerngitto kingullappaarilau pillakaluarlugu apeqqutaqaartuarugaluartuk sauyugu amisutik taannari maannauyoq taanna maliglugu maligtavutain 2019 mun imanna oqarsimalormaa 2019 mi imannailaarniarninginni taanna qaangiutissimalorma July 2019 miuallaayoq ammataima maligaliorvikku taanna ilanga maliga iluaneitto noqqangaartitaugiaqqaqqui simagiaqalaumman agdamaanna tukisiumagu suliquartitausimayu that's a term that atutuinnartaqa ukiaksaangulaqlutiummatlu okay taannalike aqanu ismagivauqa suliquartitausimalau pillammat maligammiing nakikke suaivita inuktitut manna uqauseq piyunnautigigatigut qanukia taasiminga tusaartigumagunga angayoqqaattinni qayanamiksivaata Manna President Kotierk. qoyannami iksivauta taanna isumagillugu iglungaanganu pilerinassugiqattaqtakka imanna uqarunnartunga imaimman inurimaartissimayugut nunnaringno tusaayartorsimayulugut taakkuasseinna uqausiuyartorsimallut kiinauyartortuaraalulluni taqqigasaaruk kamagiyauyun teissumani
peqoyaksak 37 ngutillugu naamagiyaunginnerartauluni uqausiuvarauma kayusilaungitto taannassainna paruttiangutillugu pileriarinasuktilluutigun agveaqquuyeruyummarikto soorlu suverikiartitu pileriarinasquuyavun pimmariarungmin pileringaаллуақquuyigaluarluta ati teikua kiinauyen atortoororti inurimaartittinasuktillugin suurliikua atortoorongimpan iliseiiksanu ilinniartittinassugnarma kisunni appuurutiqarluta saqqititteqattangilagun pivaallerutiksaunayartunu inungnu qauyimagatta innuin nunavummi iqqanaayangittu unortun qauyimallutaru teissumani qimirruakkatauqattarlunga oqarimaaqattauqattarlunga iqqaumattiarma June 2016 utillugu taqqiit pingasut naattaraangami government saqqititteqattarmata unikkaariami qanutigi iqqanayartiqaumangata teissumani June 2016 utillugun iliseiukainnaqqattartun ilinnaarviu iluanin 993 ngoqurortun innuin teemanna isumagillugu ajaortuinginnaqasuroorsimagaruartugun ati ikkua iliseiukainnaqqattarmata iqqanaayakainarpaklutin ilinnaarviu iluani qauyimayaugaming parisikkunno qauisartausimani kuuyuksaugami kisiani tavva ilinnaarviu iluani tunnarpo iqqanaayaqattarsimagami qanorlu piuseqarmangaan iliseiillaringorsimangittun ilinniarnermi tigumiangimmata isurittissimangimmata ikkuariqai ilinniarumayuugalua qanorliikkua ikayorsuqqannerunnartavu iliseiigngortittunnarlutigun unornersarmillu iliseiiksauutimin ilinniartitteqattarluta nunariu iluani ilaanikku nunavut angiluarninganu apurutini saqqititteqattaratta nunanga angiyuugarua inuyutigu unuruaquingikkaruarata nunaringni qauyimaqattautiqattaratta teemanna qauyaqmaqattautinivu sanginnerilutigun aurajigiangasoqattangaaraorta suurlu isumagillugu uuktuutigilugu nunaringmin qauyimayaqarutta amigarninginni inuktuusuunguyunni iliseiyini ati ilin iqqanaayartiuyunnartu iliseiuyunnartu uqaaraviuttaamariluting upportauttaamariqpagluti kayungersartauttaamariqattalorli ilinniaquyauruting ilaanikku qauyimanginnermingnuttao pileriaqarasuqattangimmiata qauyimattatauttiaraangami makippaallerunnartugut qauyimattiaqatta ikayorsortaulluta kisiani makippaalleqattaqatta qoyannami Matna? Okay. Minister, teema watja ilinnaartitsiinik qappinik pitaqariaqarmangaat toraagaqarmangaappi hunani qappiunayaqmangaata ilinnaartitsiit inuktut ayungittut tamait niaqauherni ayungittut nalunayai himayumik parnaugarmilluunni pitaqarpa qauyimagaluartunga tamanna peqaviakkaq 25 iluani hiungittoq iluani hiulangillunillu nunabu hilattoqarvilleriyikkunu tamanna tigumiartauman ilinniagakkaq kihiani parnauga qariaqarna ovatsiaqau hiulaarti yugu tamanna qauherayuulluarpiu minister Qoyannami tukusiumajattigullumimmu ukua maquilingaqqammati ilisaiyiit ilangi maquunniqarunnartut bilingual teachers munerartuttigu amaru ilangi inui ilisaiyiit takkua total Inuit teachers Nunavut Teachers Association kun pisimayut 239 ngulutit amaru total bilingual in the Inuit language 232 total teaching in Inuktitut
ninuk 209 te meeting abo uchivota maru takka nuna bumuni katima khatta oqawsiqiyao khattalortu nalautarsimamata immaqa 450 tamani paru ilisaydi taakkanneriaqarnittinni taanna teemannaqai suliyoq ammaru nunavut inungi amisunguppallaatuinnarmata ilinniarvi amisungu angillivallianginnartillugi ilisaydi taakkannerpalliagiaqarniartuguttau suliqaakkanniagu nalunanngitto qoyannamiksivort matna tamattuminga nalunayyaigabit kayuhiluta mes nakasuk qoyannami isivorta amma qoyannami tungasawi mis qotta and minister qoyannami oqawseeqqavisi tusaqmanartuinnaulute ammalutaanna peqoya 25 malagalertiulu taqime usimaqattaqattigu isimavullu aaqisimangimmat upinnaraneugalua tusariaqartugu inunni qanu isimagiyaumanga tamanna pinguangungimma tamanna uumingali sivullerpaami apeqqutaqarumayunga tusa ila minister uqawserigiangaqqauyanga tapvunga iserami imeipalliasimayugut NTI kovani ilagiyauqattaqsimayuit amisuillu inu itusaamata takunnartutillu qanui palliasimaningani teikanga pigialauqsimama taana bill 25 pequya 25 saqqirtaulertillugu ammalu titiqqani uqalemaaqattaqsimalluta ammalu angiyuqqaanga oqarataanga taana kayusiyussaungittu pequya 25 imeilingalluni pigialaqataartillugu ammalu naunayetteaqqauyu sauneriyanginni aaqqissuivalliatillugi ilaliujausimalaungittut tungavikku uumingali sivullerpaami apeqqutaqarumayunga pi'utigillugu tukisikkannerumagama teikanga teimeilaurtillugu qanukkanni pileriqatikikkanersimavisi isumaaluuttigijavu ukua uqawseri naamagingitavut ilinniartuleriyikkunnuut saqqersimavisiu pileriqatikikkanneqattarsimavisi gavamakkullu aaqigiarutisani taakkunangaat aaqigiarutisaugiaqartuuyuutigiyassinni taana pequya pi'utigillugu sivullerpaami apeqqutigiyimayaqa qoyannamiissivorta matna President Kotierk qoyannami iksivauta taakua narunersimainartugu titeqqakkutigun ilauqatauttiaraunginnarnittinni inurimaartittiniartillugin iqqanaiartivut inurimaartunit ilauqatauqattaraortor tusaajartoqataulluni kisiani pigiarngarningani ilauqatauraunginnittinni naruna ilaurtugun naukkullu aaqqigiakkanneriaqarmangaan taannalu uqawseriqqaujara igluanungaan tautoquuyiginnerarlugin iliseejiksauйun unornersauriqpata parnautikkun tungavigiyauruni aaqqiksuittiarnersaunajaquugaruaqatta ilinniartulerpillugu teimeimmma taanna ajaortuinginnaqattigu isumaksarsiuqassukatainnarlutalu isumaksarsiurutiksanillu saqqivvigikataksimalluti ilinniartuleriyikku suurlutaikkua taiqqaujakka 993 ngunnerarlugin innuin iliseejiukainnaqattartu nunaringni teissumani June 2016 ngutillugu titeqqakkutigun naksiujilaursimayugun ministergiyauyumun isumaksarsiurutikkannerni ukuanaluneersisimagassiu unikkaariamin qanortuurutigikkannilaurlavun innuin ilinniarumangmangaata apersortauttiammarikpaglugin apersortauttiammarikpagluting piunajarningani teimeimmma taanna ajaortuinginnarsimagatsigu teissumani iqqartuivikkusilataagun tungavikkun gavamatuqakkullu angeqatigiilaursimangmata May 2015 ngutillugu kiinaujarni saqqivviuroorsimangmata
ilangan tana 50 million tuqaagaqayaurau man ilaakungayuq 23 pillugu teikangani uqakatainarsimayugu gavamamun kiinauyat teikwa saneqvartausimayu gavamatuqakkunnu pivaallertittinasuarnermun ilaakungayuq 23 atuqtauyumannerpan iliseyiksamun ilinniartittinermun nunavuttungavikkun innuittimiqutingin angersimattiartun ikayorsurayartun isumagillutigu ati angersimannintinni nalunaersisimaanikkatta gavamakku aurajagluting tuksirautimin saqqitittinearninginni isumagilaurstavuugarua arraagugasaummarilertu tamaunga tikiutiigun qauyimagassilu kanatamin gavamatuqakkun saqqitittinasurilaumata pequyamin nunaqaqqaarsimayuun uqausinginnu pillugu teikanni aksuar ayortuinginnarauqata innuin unurnerpaangutillugi nunavui iluani ilisariyauttiariaqarninginni kiinauyartigullu ikayorsortauttiariaqarninginni kiinnattuinnattiar inuukpan inui uqausinganni aturumakpan nunavui iluani piitsertaujunnaриақарасугиллутигу suurlu ilinniartulerineum iluani aanneaqartailimaniu iluani eqqartuivikku paliisikkunni makua pimmariuyu piitserutauqattartu inui uqausinginni piitsertaujunnaqattariaqarasugillutigu innuin teimeimman teinna pequya saqqitaurortillugu naamanginnerakkatakllutigu uqauserilauratigu gavamatoqakku ministanga teissumani ministagilaurtanga Pablo Rodriguez katiqatigiqattarsimarauraqku naluneersisimarautugu qanong ikayorsortauqannerunnariarmangaa innuin inuktuurunnaqullugi nunavu iluani pimmariunnerakkataklutigullu iliseikiksarne tavva ilinniartulerinermun pilerigiungikkaruartigun innui kiggartorasuklutigun piitsertauttiarunnaqulutigun innui uqausinga uumainnaqulutigu atortaunginnaqulutigun teimiimman gavamat nunavu gavamanga pileriqatigis nasukataksimainnareortavun aporutini nillerutiqaqqauama sukkeijutiksane aporutini saqqivviukatainnarluta isumaarugimmarilaurtara qanno saqqitaukannerunnarmanga gavamatoqakkun angersimaqquuyitillugi ikayorsukkannerumaqquuyitillugin piyariatunersauquuyimmarillerluti gavamagiyavun teimeimman ministagiyauyu katiqatigilaurtara agla ministagiyauyu kiinauyalerinermun katiqatigilaurtara ayortuinasuklunga kiinaujarni pikkannerasuroortu gavamatoqakkunni ammalusivulerti katiqatigilaurlugu narurikataqattarilaurtunga namu saat kanneriaksa taakkua pimmariun pinguangunginneraqaugavin gin aksuaru angeqatigivagin pinguangungillaringmata taakkua pivaallertittiyunnaqaruara mata ilinniartulerina akauyukkun piuyukkun makitatittinermin tungaveqattiarutik quyannamin matna ilaaktamanna pinguangungillarikto mes nakasuk Quyanami isibauta quyanami lutamasringanaauneersigavit sulliyoqittiartakka tamakkuaqauseriyati tusartauqattangassimani sulliyoqimmiyaqa maligaleortituinnaarluta minister nuniliagastruilaannikummaangmatuinnaanartuiyaarmasuuma kisiani teimeikkaaluartillugu pilleriqatigi qattainarluni kisiani tusaumaqatigiinginnaqattarluni kisiani pilluartumilikiata vai innui katu yaqatigiin gavamakkullu pilleriyussaummata uumingale apeqqutaqarumayunga aperi junnarmigata minister kiutinga angiyuqqaa imeeliyu ilisayikirsorsimayugut uuminga ilisarsissimayugu innuni ilisayiukainaqattarsimayuni uvalu inuungikkaluarpaat ilisaviu iluani ilisayiukainaqattarsimayui imannaulaurtuin
isumalo tigi yang atana sakit taulau sama bagava makunut amma sakit tau makanuk tu utau kanak sima bau tas mengapik kutakatu ngapik utigi logo tukisikan nego magama kanu pilih katigi katak sima mangata tak kau isumalo tiu yu pik utigi logo uminga tu salah kita gama ime kau yang mati taulau ngitugut pilih katigi lau ngitugut solo email to me to sagama ilulingi takwa te kanga te email out logo kanu tegi pilare kategi kanak simavisi akago takwa takun nakto wit ko yanna me sevauta matna mis nakasuktamna kinamutuqaaqti piupeqqotiin Minister Mulluunit Minister Moon Minister Joannesi ko yanna me sevauta Dimbakai naluna yakpagirlunga te okakago matuqaqta vut saqqilaugattigu tamani 2018 apangatsaangutillugu teikani nalunaqsimalauqsimagatta taakkoa piquja aqqigaaqamanaqarsugit kinguniagullu tusaqtip tilauqsimalluta nunavummiuni ammalu pilirihatigi battatinni tamanna taanna piqujaksaqanu aqqigaaqumaniarmangaattigu pigiarniartavut ukiaksaangulerpat qaujimagatta aujauningani tusariarbiqarasuaqutta nunavummiuni naamajjaangittu taanna teemeelingajumi isimaqalaugatta naluneersipigiloqsimallutigu tungavikkut asingilu tamani julaingutillugu tutiqarbigillutigu pigiarniartugu September lerpataanna tusariarbiqarna tusariartoq simana inulimaartitsina nunalinni taima pigiarsugu September mi 2018 tamanna ullumimu amiswartarsugu katimakatigiqattarsima javut nunavutungavikkut ilinniartulurili katuddiqattigiingit asingilu tamanna kajusivaliammangaat uqarunnartunga naamangilliorutigiqattarsimeqquortugut qanoq kajusivaliammangaat kisiani taanna immaqa naamangilliorutigijaunginnaqattaq niarto qanoq kajusivaliammangaa kavamakkut soorlu taanna piqujaksaliorna nakkipigia suungummangaa ammalu nakki nami inui katuddiqatigiin umvalunni asingi gavamaungittut ilaut tautlisuungummangaa taanna angiqatigi tuinnaaqattitaaqquungittugu qanuilinganiarmangaa ammalu taanna uqarunnartungu teemeesimaju kisiani ilautitsigaswaanginnaqqattarsimagatta addiginngittulimaatiani taakko inutakatuddiqatigiittuangungittu asingillu amisuummata piliriqatigijavut nunalinni nammalu timiuyut kisiani nalunaijartorunnartunga amisuartarsugu qatsiartarsugulu katimaqattauqattarsimammangaata qangautillugu ammalu kisiani tamakkua isimaksarsiorutigijaaqattarsimalilisuorlu oqausiqijaqqaummat ilisaijiulauqaqattartut taikua 900 ungataanittu tamanna tiliortu igasuaqattarsima bunga tamanna ila piluartumiqai ilisaijitaa reaqaqattanalunangimma oqarsimallutalu amisorjuani pigiaqaqatta titiqarpalliaqattarsimavunga taakkua isulitsivallиалерут ubbasinnilit12mi ilisaijequmani tuarnerpata oqautillugi uvuunaarluti tavva ilisaijeqorunnarquti nalunaijarsimatiar tigasuaqattartavut tamakkua ajjigiingittuit atortaugunnartu nunavummiunut tama tikiutigunnarullugi ilisaiji orunnautini pisimat siartuni pigumagattaammalu tamakku ilisaijiulauqaqattartu amisuutillugi tamaannilimaatautikku oqarbigigunnaq kaluarlutigu kisiani kalungersatuinnarunnaqattaqqavut pilirivvittinnu ilinniarbinnu qaulikkautigunnartuarpata ati qaulikkautaqattarli ammalisa
илисариааддутитаакканнеруnnартитаоқаттарнаармата налунангимма силаттусарвиккутигу таиккуа налунаилерпаллиасимажаву малиллугит тааккуа атуиннаавут аммалунунавуммиуну пижаагуннаққут атортаагуннаққут кисяани таманна алла кингуниттинни гавамаалоорсимажут кингуниттинит тунгавиккунни пилерехатиги арасуахатта симагалуар миммата аджигингиттун апорутихарсимажу аммалу иммаха ангихатиги хаттарсимангитту хануилуреахарманга кисяани атаутикку охаруннерма соорлутаиккуа пилерехатиги хаттартагу амисууммата тамаиннилима ангихатигигуннахаттаджаангиттагу темелигуннартунга кисяани тамаиннилима исумагигасуарсугит сивумуагасуахаттарпагут науккутуинна амисуутиллуги пилериаrijavу аммалу исиматсарсиорутиксаит аджигиихаттарниттиллугиттау соорлу инуикатутехатигиу балунни асингит тимиужут гаваматку силатааниингаарсимажу атулерусутилиохаттармимата тамаккунанга тамаиннилимаасима илиахариахасуунгугатта аяннамиксигута аяннамик меснакасук амесуна пеккуссақарлуартунга амла теккуа оқаусеққаамагу малигалиортиоқатима инуикату иқатагиинги табани илагияу гуннангиммата нунавуккунни ила тунгавиккунни икайорсуисиманераартути наунеерсисимаммата аммалу исимаалаутигиянгини титеққаккут саққииссималутиттау минgali gavamakunnu ministrumu aperigumalekkunga teikkoa isimaaluutiuqattarsimajuit qanortuurutau yumajuit ilangi asi'irsimavaat pequjauiluani imeegiakkannequyissimaju teikkoa maannaungittuugalua ukua aaqigiaqutissakkanniujuit ubbauju qanukkanni gavamakkut isimagayaqarsimavat ubbalu pilerissimavat nunavutungavikkunnu isimaaluutiujui ukuangujuit ministru ama pileriyingit teikkunanga isimaaluutiujunit aaqigiakkanersimavat uyannamiissivauta Matna Minister Joanesi Riennami tamakkua uttuutigiluuqai tainna oqa nalangin taqigini ilaqai oqauseqaarunnerukku tamanna tainna piqujaksa 25 miluani ajigingittummata piqujaksa uloqsimaja 37 ajiginginni taikkua una isumagitsuguttau taanna nunavutungavikku piqujaksauqumijanga una uttuutigituinneqqara naangun Inui khawjamaja tuqangattamitsaanuungajut tabbani titiraqsimamma nearer 10 inui khawjamaja tuqangi 10 uqutangua 1 inui khawjamaja tuqangi malu uqawsingit ileqqusilirinarmu iliuddisimajareaharma ilinniarutiksaw iluagut ammalu nunavut ilinniarbin atortaugiaharsuti pairivinniluunni takkua qubbasinni tamainnilima mikiyutilaani pigiarsuti tuarmu taanna piqujaksa 25 mi taima titiraqsimavavut ilinniarutiksa liarisimajuit iniqayimaja toqanginni ileqqusinganittau ilaliuttisimajareaharninginni taanna uttuutigituinneqqara kisianittau asingisoorlu sitam inulimaartitsi qattaloorsimatilluta amisuni tusaloorsimagatta ammalun piqujaksa
diarigassuarsimatattamik saanu ilingangittunit tuqaangangittunit tau tusaqatta ilummigatta tamakkua titeraqsimayavuttit ammalo tukisiumajattigu atulortippalliagumaarniarsimagaluarmiyavut asiagut pilireaqijattigu parnautitsinni ammalunni atuagai tamakkua atulortippalliagumaniarsimatattinni kisiani taikkua piqojaksa muttuqaangaluartui sitamani tuqaanganeqaluar simalaormata tamaannilimaalinnartulerinarmi asijjersinasua laungunatta sivuniani sitamani pijjuteqaluarsuta tamaannilimaatautikku pilereagasuarniarlugu angijorluaqaarummi pijareaqajarma ammalunni ajigingittunni isimaksarsiurutik sakkannerni angiqatigigutigigiaqaqajartattinni pitaqariaqarma kisiani taikkua tusarsimajavut taqqaanginnunavummiuni tamakkua asingin ajigingittuno pilereaqajattinni piqqujauluarningikkaluarpat atuagattinni parnautittinni tukumaagutittinni atoqasuarpammijavut alinamiksivota Manna Mesnakasuk Kuyanami Miskuuttamu apaqutigijimajaana kingluqaangulugu titeqqanga titeqaloqsimayanga September Ovane inclusive education misano qausaqaqsamamma first paragraph una qalunaasto qalamaarniaqu qasmamma The department needs to recognize that although statistics are not readily available, special needs students likely make up a significant majority of Nunavut students. For that reason alone, more attention needs to be paid to delivering them an education equivalent to other students. Tabbani awqasimamma qawasaqtaunikkulaqisimangittuugaluataanna kisianigo amisiwi Nunavumi kanu ikayuqtau kanneriaqallarittuni pitaqarmakgu imailingamma tabbani tukisigumayunga qawasaqtau yutinginni taanna ilisaqijausimamma taimailiva Kuyannamiissivauta Manna President Kotierk Kuyannami iksivauta kuyannami apirigavin taakwa ilinniartun qauyamagattiguun isuritteqattangittu unortuummata Nunavu iluani uuktuutikeqqaullugulu ilangin annitau yortittu peqattarmata ilisarseqattanginnikkummu qano Inui uqausinga uvaruni peqqusinga atortaungiluarningannu inui ilinnaarviu iluani Teimeikkaaruartillugun ilangin nalunangittuq ikayortau kannerialiugaluan iliseyiin amigarninginnu uvarunni ilinniarutiksanni pileriaqariaqarninginnun ilaannikku kamattaarunnerileqattarmingmata Teimeimman nuna ilinniartun Isumagiyauqaarluting qano ikayorsortau kanneriaqarmangaan ilinniarviu iluani ikayorunnartuni saqqivviu kannerluting ammarutaaqua ajigiingittutimmi aviktortausimayu gavamau iluani ajigiingittuni tigumeaqattarmata qawisarnermi atuttiarluting nalunanginman tusaqtitauqattarlutaru Inutuinnarni aksuqortitauqattarnermingni ilinniartoqutiqarluni ikayortaungiluariraangan tavvari ai aksurulerman ilinniariarumattiaqattarunniarninginni tusaumatitauqattarmigatta aglaat pivalliajukkutigun nalunertauyuqarsimalaormiyong aksurornartukkuuqattarto ilinniarto ilinniariaquyauqattarunniartuvini ilinniarviu ilinniarvikkunni taana ikayuutiksanin pitaqangiluarninginnu taimeimman kinatuinnattia silarjuamin
Inuyo kinatuinatiang ilinnearearumakpan piyunnauteqarma ilinnearearunnarluni. Teimeiman nunavummittao kinatuinnaq ilinnearearunnariaqararuarpu ayuruteqararuarpan ilinneaqnikkuut aksurunnartukkuut ikajorsortaukkanneriaqararuarpan ikajorsortaukkanneriaqarto. Tusaumaqattaqattaluni qawisarnikkun iluarsayikku pitaqangiluarninginnuun ilangin isumagiyau yuugaruataimanna aksorornartumin ilinnearasukkaruarluting ikajortaukkannerunnaqayalortuugarua naluneertauttiarnerpan naluneertaussimanginninginnu qanuigiyaungittu ikajorsortaungittiammarilerluting aksoroqattartutaikua isumagillutigu taanna nalunailaortavun qoyannami. Ms. Nakashuk. I'm done for now. Vietnamese. Okay. My apologies, Ms. Nakashuk. Maybe I'll turn it to the minister to comment or either confirm or because the question that Ms. Nakashuk was asking was with regards to the September 11 letter from Nunavut Tungavik, and the statement was special needs students likely make up a significant majority of Nunavut students. Does the Department of Education have any data or evidence to support this statement, or do you have either way regarding the amount, the proportion of special needs students within the schools? Minister? Thank you, Mr. Chairman. I would point to the individual student support plans that are developed through the Maplewood system. So that would amount to how many students have specific needs in in their learning development. So that's, we would have to compile the information, but we do track those types of information. If the committee would agree, I could provide that in the next couple of days. Thank you, Mr. Chairman. Sure. Thank you for the offer of more information. And I think the other thing that needs to be discussed or better understood is what is considered a special needs student. That's also another kind of cloudy area that I think the committee would appreciate better understanding. Miss ang nakak ublogomitang naoranik but bigyak ti yumamat katiman ni kayaptinik mana kawihaw ilitakalugu nok kangalaw kang niakta 1:30 utang naklutadlo matna. Priority. Blue chair. Katiman na kaya put pigay ka ng mayalak mingmat. Bila utak malak mayapta. Uminga. Pakuya ka 25 mikanut. Katiman na kaktisluta. Katiman yung alangoy na tutigut. Pakuya ka lang niyo mikanut. Una. Kaya kuya himayok kalagak to himayok. President Aluki Kutak. Nunabutung awik. Kunik kigatuiyok. Hima. Apek ko hikakang matahuli katimayid. Mes ang nakak. Kuyan na may. Tungasusi. Bula kuwega kawyaga. Tisa katartunga apasutaw katartunga malukiw yaw katartunilo. Ubala apastunga alamega ma. Amisuluang ito kalwa. Bilingual amalo inutituk language of instruction. Takwa yiging mati. Government ko ato katang ata bilingual instruction. Amalo nunabutunga biko titakan ni yangi okalimartugi
emailing a song inuktuk must be the language of instruction. So tako ajiging ibiutim mati. Kan okausari kay naron nakyo solo tema titarasi matilugo uharasupisi kallunatitu pimmariungito inuktitu kisiani teko iliniartu kana uharasupisi te mailing atillugo kuyannami sibauta. Matna. President Kotierk. Kuyannaming iksibauta tanaro aperimma kuyannaming takwari isumagillugit inuin uqausingin atorlutik ilisay qattartun taanna kayungersartavun ikayersortavun qauyimagatta uqauterngautarminning kinnatuinna inungnutua uqausaqangillu mariklunga kinnatuinnattia uqauserngautarminni atorluni ilinniariaqattarpan ilinniarnerminni pivaallernersauyunnarman ammalu ajigingitangin uqauserni ilinniakkannerunnarluni kisiani maannaulertu ilinniartulerineq isumagillugu aaqiumaninga ilittiaraungillutiglunni innui uqausinginni atulittiaraungillutiglunni titeraussermin uqalmaariursarnermin uqausermin asianu sanguleqattartillugin qallunaatitun taanna piyevallianinga saqqayaaqattarman ajigiingittukku silarjuamin qimerruyausimangman ilagiarnermun ayortuiyigun isumagillugu tamaaninunavummi unornerpaangutillugu innuin uqauserngauttaga nga innuin uqauseringmagu teemmeimman innuin uqausingani tungaveqattiarluta atortauruni ilisartitauruting qallunaatitu ilinniarniarmingmata silarjuami qallunaatun atortauvangman ajorunneerunnattiartun nalunangillunilu aaqiumattiarsimakpa ilinniarviu illuani qannorpiusseqarniarmangaa tungaveqattiarluni innui uqausingani innui peqqusinginnili tungaveqattiarluni taakua ilinniarutiksein kinnatuinna inuuruni tamaaninunavummi kanatamiutauruni inuktituurunnattiarluni titerarunnattiarluni uqalimaarunnattiarluni qallunaatituurunnattiarlunilu isurittinayartu aglaan qauyimattiarayartu inuunermini kanatamiutaunerminiglu qauyimattiarluni attunni pisimayainnarilunigin teemanna tautugariyavun kisiani sivullerpaamin pimmariugillutigu innui uqausingani ilinniarunnariaqarninginni taanna amigarman maanna ilakuungma ilinniartulerineo iluani qoyannami iksivauta. Matna. Mesarnakaq. Qoyannami. I have a document. I don't know if anybody has it too. It's the Inuktitut Language Arts, Language of Instruction Implementation, Department of Education report. In there, they go into the different models. We have the Khulluq model, immersion model, dual model. There's 3 models. And in each of them, grades 10 to 12, in each of these models, it says that 50% should be able to speak Inuktitut and 50% English, like a bilingual, I guess, education system is what they're proposing. So I'm just wondering, I guess, what the president thinks of that, because that's a direction that the Department of Education would like to go in. And I'm really wondering also about, I guess, about the youth, because I feel like we've heard a lot of Kill Bill 25. We've heard a lot of reasons why NTI and some of the DEAs have provided us with their submissions. We've had a few submissions from regular, like just ordinary mothers, parents, who have said they don't like the bill for these reasons. And a lot of these were
like the same letters that were different signature, but a lot of them were written the same way. And one thing that really, I guess what I really noticed, we're all in here talking about the youth. We're all in here talking about the future. But I haven't seen anything from the youth themselves independently. People say, oh, we talked to youth and they said this and they said that, but to actually hear from the youth, to hear what they think about some of these amendments that the department wants to put forward, some of the statements that NTI has put forward, it would be really interesting to get that perspective. And so I do feel that the voice of the youth themselves to say how they view all of this is missing. It's very important. I know and I understand why everybody is so passionate about this bill and the goals that we want to reach. But I feel like the biggest part of the picture is not really here. And I'm wondering if perhaps both parties can comment on my statement about what they feel, if they feel the same way that I do. Thank you. Ms. Anglakaka, you kind of posed a question. Your first question was regarding the models of instruction and the fact that all of them end up with that 50% inuktitut in English in the grade 10 to 12 age level. So I'm going to let President Kotierk respond to that first. President Kotierk. Kuya naming iksivauta. Kuya naming apirengman. Isumagidlugutan na kuting nasang ni ilineri ruting. Narunangiman inuktitun. Ilisakta o kataksiman ni kuruting. Kalunatitu ilisimayarang niyang mata. Kinatuin na nutarakurung. Kan? Ujang nang madlun ni. Igluring miutak sa yaw gama. Ilaga tamaw nga nuktilaw si mga maikarong no. Kitong nga kalunatitu nang iluting. Tamani kami kilami kurung. Tamani kalunatitu nasaw katang mata tamani ikarong ni. Kilamiero kalunatitu rilawto. Kalunatitu nang nakli isumaruging itiakta. Ilinak view iluani ilinak titaw laking ikarwago ti isumaru tiging itaka. Kisiyan atu takang ninga nakaw yumayunga. Surinu na vo iluani, titirak view iluani, gavamao iluani, namilukta in kaluna ukaw singa atuktong nakpanguin ng matsuri. Te meman ukangit tunga kalunati tu ilinakon ni reakang ningin ni. Kisiyan ukaktunga inui ukaw singa. Sangiyu titaw yareri, sakayak titaw rune atuk taw rune, inuk titu ilineraw pildak tuin nakpangilu ti pinaswa ko su iluani. Kisuriman ilu itung man inui ukaw singa. Kisurimat tiya inui ukaw singa na atok lo ni ilinak taw yun nang man. Tiya man na ukalua takpunga, tu kisinang na kuma, kuyan naming iksivaw taw. Matna, amalu, Miss Anglakau, apek kau herilau mea ila kau hikarilau mea nga uko makuk tut ilinyak tut ilau titau gea kang ningit nik kau hikarilau mat taman nali kano kiu jutigi yu luak pe humagi akak pilun ni kano tamat tumamikanut President Kotierk. Kuyan naming iksivauta tanak ko vegid lakat taka apek kutong man. Tamani no kangaraw kag titlutan ni rinaw tilugo no tarakurung min tayaw ngitoglon ni titirak simayangin uvan no naksiudyo sa akaw mata inung min. Isumaruk torong inui ukaw singa ni ilinakon na kumagaraslo ni ilinak veo iluani. Teman na tusak titaw kataktugun at jiging itunin. Isumagiluguro ilisi isumariyo yugasi ilakuna sugin nagusi.
Magkuktuni tusakkanero magussi, pivekarpusi. Isumario riugassi. Kisiane kauyi mayunga, ajigingitunu katimayakto katarsimadlunga. Inu silirina, piliriarilirangatigun, magkuktun ukallarirangamin. Aksurong nang minni, inu nang minni tungave kakkanero manaraslutin narunaygayuktun. Inui ukausingatana, atallunilo. Aksuaro kaya kattaktun magkuktu inuktituron na kumaragaruaslutin. Inu nang mong atuan na karuamun. Agla kanatarimami inui nunangani. Kaut magkuktun inui katsakattang mata. Te kanilu sivulioji yumayangin ni ukausakakpaklutin. Te kani inui ukausingani nilea kataksimay ni kung miyon. Pimmariugusuklutin. Te memman tusaro akatangin na kainak tana ukpiriluang itaka uvangali tusakattaksiman ni kuruamon. Tusakattaksiman lugidlo te man na magkuktun inuktituro maningin ni anyang ng milutigo may akatang ningin ni inuktituro ng itarangamin kawi maruamon. Kuyan namin. Matna. Minister, tumingat daw kiutia lang na ako. Miss ang nakaw o siya ako hakalok ng atamikano minister makuktut ilinatulo ni ilagyaw kaya kang nangita mikanot. Minister? Kuyan na mix about napi ko sa 25 titirak daw raw tinagusuli tusaraktok sa matilutan na gumyuni ilinyakti ni tusako makatalong mayugo amaro pingaso luate tusak bigilok so tigo nuna usibunik sa milinyakti amaro akvianilo kamanito melilinyakti kanu si magayahang mga takwa tutsak tata nalago ngayon ni kasi nito kakanero tanda pa kajak sa 25 titirak si mayo ilinyakti lo kadi katimajingit ilinyakti mi ilaka kaya kataksuta nirwa ko naktiulo ni takwa katimadjuti kaya nga miksano dahil naangyak si Mayabot na malato na kaya si Mandonilo takwa representative for children and youth kuno dahil naangyak si Mayabot tiga kaktit siya ako manluti wilin niyakti kaya na miksibota Matna. Mes ang nakak. Okay, apa niya kaya kami jagay gildo ba. Minister mo bilingual education mixano apre kay na magama ko tito kaya ka kalimang yaki to kisigo mamuktaw hano isumagayaw mga Bill 25 proposes under clause 123 to change section 8 bracket 2 of the Inuit Languages Protection Act by adding the words in bracket and bilingual education. What precisely does bilingual education mean? Because there are no definitions stated in either the Education Act or in the Inuit Language Protection Act. And do all entities have a common understanding, do you feel, of what your definition or whoever's definition means? Like, are we all on the same page? Thank you, Mr. Chairman. Matna. And just with clarification, you're referring to the minister's opening remarks? On which page you're on? Minister? Under Part 4 of the current Act stipulates the bilingual education for first language learners and second language learners. I'll have to go, if you give me some time to refer to the actual part, Mr. Chairman. If you give me a few minutes. Matna, I guess we'll give you a few minutes, but Ms. Ongnakak, in the meantime, if you'd like to pose further questions, go ahead, Ms. Ongnakak. Just want to go back to
a different topic for the president of NTI. And I'm going to refer to your letter on page 2. That you wrote to us on September 11, 2019. And you made a reference to the minister's reluctance to establish standards and a clear and transparent directives. So can you clarify what you mean by that statement? Thank you, Mr. Chairman. NTI President Kotierk. Kuyana mi iksivauta taana narunersi matuinarlunga taana piquyaksak 25 qimerudlutigu narunaqquyilaungimma piyunnautigiyauyu ilinnaartulerinermuut katimayiraraan piyunnautingin aurattijutingin mikigligaartitaun nersauninginni isumariuqattarunnarluting isumagigaruaqattigun taannaru ministergiyauyong ilinnaartulerinermun saqqii-qattarluni maliktauyereeqartunin suurlu uuktuutigilugu qauyimatittiluni ilinneeriartung arraagu iluani imannatigi ullorno ilinneaqatauqattariaqartung nalunaittiarluniun taakkuari katimayirariaanguyun ilinneartulerinermun qauyiimagame qassinu ullorno ilinneeriaqarmangaata aaqiqsuileriarlutin qanoq piuseqarniarmangaa nunaringmine qauyiimagami taanna teemanna uuktuutigituinnartara ajjigiingittu saqqitauyunnarmata minister ajjigiilertittinasugluni qanoq ilinneartauyu nunavu iluani pillugin kisiani nunari ajjigiinginninginnun taakkua nunaringmin ilinneartulerinermuun aurattii katimayiin auratittiakkanneriaqarmata isumarsornersaulutik taakkua taijjutigivakka quyannamin iksivauta NTI Minister watcha peqqutaulortumut kiugaar tuuluarneruvit misarnako watcha peqqohiariloo uanganut Minister Joannesi. Thank you, Mr. Chairman, and take the additional time to refer to the current Act, Part 4. It says language of instruction, bilingual education, 23(1). Every student shall be given a bilingual education, and the languages of instruction shall be Inuit language and either English or French, as determined by the District Education Authority with respect to the schools under its jurisdiction. That's what bilingual education, it ensures that there's two language of instructions, Inuit language and or English, French. NTI Mesarnaka. Quyannami tukistaugatta ajingitupauni government ko pigumasimayo amalo NTI ko pigumasimamata nalunarumnitiartutaanna. I guess on language again, I want to just go back a little bit. Many times when you want to go into university and you want to further your course, you need to have English 30, 20, 10, if you want to go into different fields. And I'm wondering what kind of impact, should the government decide to go with what NTI would like, what kind of impact is that going to have on those requirements, do you think? Thank you, Mr. Chairman. Ms. Alnakuk, maybe if you could clarify your question a bit. You mentioned what NTI would like. Are you referring to their the piece of legislation that they've provided, or maybe just clarify that, Ms. Alnakuk? Thank you. Let me just read. I'm actually going for the President's opening comments. Our main concerns are threefold. Inuktitut must be the language of instruction in all grades and in all subject areas, and not just language arts. Inuit culture must form an equal part of the education system. So I'm wondering, is that going to have an impact if the focus isn't
English, and I'm not saying it's right or wrong. I'm just wondering if it's going to have, what kind of an impact that will have on requirements later on I guess when they want to further their education. Will this have an impact, or maybe it won't? Thank you. I hope that clarifies it. No, and your question is a bit hypothetical because I mean it's something that, but President Kotierk, I'll give you a chance to respond. Go ahead. Kuya nami iksawta kuvagi yagatan na ape kotigang ni isu magidlugo atu takalaking nato kano ato na kang mga aperigavin piu me atu takalaking nato iman na isu magidlugo man now yukun 2019 ngurtillugo inui isurit kataktu unungitun unung naksaw kataktun anitaw yun ilinarvik kutigun ilisaksekatangin ng mingno kinaw ng mini inui ukausingin nila atok panginingin ni kau yung magatanun na vo iluan na aksurok tu unoktun inuin ilersimayuin na yun inusang mini kipisibiyum isu magikataktakari uvanga inui nunaming ni ang raksimangit tutitu piluamon ilisarayaw katangisimanikumon piluamon tavakin na tuin na tiya silang jami inupan silang jami piyun nautin kinatuin ng muturanga yun atokluri tunga vigilugin kinatuin ng inu yun nakakaktuwara upigusuglo ni kinaw ng mini kisayanin nun na vo iluani inunit tinu upigusuro ako nertuaro kataktuon taro kuta kataktuon teme man atu bigjoa kasugin na yaktaka inui ukausingin na atu kanila gutta inui pikusingin ni tunga vakit kanila gutta onong naksa kaya isurit katakara ilira yaktun kinaw ng minikaw yung maruting ayungin ng miniglo nagukungin ng miniglo kaw yung maguti isurit tiya katakluti isurit tiya kakakang ngamilo aksuro karuarlo ti kallo na ukausinga iligang nakturong man ayung ityarlo ti sila tuksak ming mga kung nakayaktun ko yan naming iksibawta Matna, Minister Q juti kakangit mga nunabutung ngawig ko ni kigatwi yok kau hari hak tangit tamikanut Q juti kakang na owit anita utang nakaklunigit idin natut watcha tuhakan ni harap da Minister Joanesi Kaya na make sure tan inuk titu idin niya ako tiksado pagdaga sa aksi man nakajabot. Ako ni pilira kasi majabot namaro tukusi umayaw ja kayali tayo na 2039 muno pilira ka pagdagin na kaso ako nitin ni ukangit tuko taman na idin niya vimmi inuk titu idin niya katadjang ito man na idin niya katugalo kasi ani pivis waktu tanah kami simat jatin ni tanah tuang anak saya ko ngalak simajugut tanah ukaw sila kaniko ilinyak tayo jok so ukaw sangam mini ayung ngitiak tu ilang pimata kisah ni tayo ukaw sangam hangit tu ina ukaw singani takwa ilisari maglutigo tuanga naksaw yun ilinya ko tiksadi ko tik kaswak naktawut tunga bikatsyak na mata ukaw sang mini kasi anitaw tana hakan niya ko tak ko asing ilinya ko tiksay ukaw sila ka ng mungang ito nasaw sila ka ng asing itamakwa inutitulok takpadya kaswak ko mang nang medyo taw kasi anitana ukaw sila ka ng sibudlo taktawut namat siya kaya hang matamay nila makubasin nila kuli makulu 12 muno tikillugo tana tunga bakat siya to pataw ko sang mani asingin ni takwa ko sila kanik ko kaw mat siya to patik ilinyak tiyo tamakkunang ikay sautin ni balon ni nasaw sa kanang ni asingin ni do tukusiyo magkan na kung nakajang matatay Matna,
Ms. Arnaka. Thank you, and I appreciate the responses. I'd like to go on to something else. Once again, I'm going to refer back to the letter that we got from the president of NTI on September 11th, and where it discusses Bill 25's proposed changes to language of instruction requirements, and they propose the development of a realistic timetable for the delivery of Inuktitut language of instruction based on the Department of Education's Inuit Employment Plan. So I wonder if the president can explain why she feels that that approach is more sensible and realistic than what the approach is in Bill 25 proposed legislation. Thank you. Matna, President Kotierk. Kuya nami iksivauta kuya nami tana apekutigigangne. Kauya materasi nunavo angakotani ilako ngayok 23 ayok tuingin nakatigo nunavo tunga vikuluta inuitu makutingillo. Tana aturirtitau yare kanglingani narunangito 1993 me angakotoro simangman. Isumagi kataktavun. Uqaqsimatillugi taana narunarsimatillugu 2039 nguraqpat mariglugin kanong inuktitusuun iliseyin unongningin mariglugin inuktitu isaktitaw kanang nearningani. Kanong taana 2039 akagunga narunartaw simang mga tukisiyun nangin natigo. Nakingar simang mga tukisiyang ngitavun. Narunarsimatiyaraupan kanong unoktigi yun ni inuktituurun naktuni iliseyiksanin. Agagun natarangami pekatang niyang mangata tukisinaktumillo kanoktigi kinaw yang may atong niyang mangata ilin niyak titakatakluti iliseyiksaw niyaktuning. Taan na tunga vigillarigluti pang nauti. Kauyi madlutaro pang nauti kagarawaktu ni ilani ko adjigingit tunon. Umaktitaw katangin na kauyi magarawaktu ta kisiani tunga vigiyaya kallarik nga pang nauti kasinilo iliseyiksanin ilinyak titakatang niyang mga tako mariglugin kangakun inuktito atortaw kanang niyang mga ilinyak view iluanin narunar sityaron nang naksaw na sugilutigo. O kakang maulang ministeriyaw yung Manago 450 nin iliseyi ni inuktituron naktunin iliseyi ta kanrea kang mata. Te meiman tana ati sanga gyaraw lavun. Kanu koa unoktigi yuni 450 ni iliseyi iksanin pinasung nerik panunavun. Kauyi magatakan tarimami iliseyi kiksakataktun. Te mei karwati luro karisaw yakutigun. Piyumisautiin ilinnertuderiyikkunningaartu iliseyyiksane piyumisautiu qattartu nunavu silatano saanga vigduartillu suur silatano saangava inuit iliseyyuyunnarmiyun ati iliseyyuyumayun qauyigiarlutivu nunarittinni pannautimi saqqitittilaorta suririyummin Naru aturlutigun narunairsiluta kanutigin inuktituurun naktumi quvvasingni mariglugi inuktituurun naktu iliseyi mariglugin. Maanaurirturli uaruango quyige qatartara arraaguuni tallimanun ilinneeriaqaqattangninginni iliseyiksaunassuktun. Sapernarumina sikautigiyong. Ilinna tavva uqaqqaugama ullaang. Iqarungniga yukluni tainnaru Kauyi sang neurokchong kiglisinyartikunnun narunarsisimadluting kanong taan na auraw sa kang mga iliseyiksaw na yaktumi ilinyartitina. Aakigia kanira kang ningani narunako yigilaw ngitara o karimaklugu tukisityarawak tara ilinyartun kanong ikayoktaw kanira kang mga isumagiyaw karering. Maanaw yokli auraw sa kakoying mata ikanayaktin akaw giyangin Iluang naksaw na yaktumin ikanayaktino piu sakang naksaw ko yilutin. Koyan naming iksivauta. Matna, and I apologize if you got distracted. We just had an issue with the translation. Namalakpa? Okay. Ms. Alnaka. Koyan naming iksivauta. Teimata apeligo magaluataka Minister
Minister Apeligo Hano Isumakamanga Tana 2039 Tana Panauto Simama Isumagajaluni Sorlo Tikigaswaluni 2039 mo ima akasuini angata amalo NTI ohasimama tatekwa employment plan atotanga katapeo na sausaguya luti Tana Hano Isumagi mga tusaga magaloatunga hoyan na may iksibauta. Matna, Minister Joannesi. Kaya na may takwa government chuta paknota hakata kanajak titak palya gaswang ng minun ni tanado hamisang palya guma inaktabot pidiri khatigi lutigo kanajak tulori kusibu mo khatigi pidiri binga amaro tana tukagat rigaswak tabot takwa 2039 tiki utilangan ningane maligaswak rumajavut kisanito mana ako kanajak titagaswak ng pangnauti Inuit employment plans isamagajavut tabani pikojaw iluaning namatuja jutigijavut amaro tekwa mana jo sibumo hati Teko na pilgari si magalwakat tigo kisanitan na so pituk si tiloglogo pikoyak mo na maging itabuman ko kaya na may eksibota. Matna, Ms. Angnaka, I'll give you one more question and then we're going to move on to other members. I'll move on right now, okay? And if we have additional time, we'll come back to you if you would like. Mr. Kailna. Lukang ayaka tungasugit tiro nari atot siyo. Mga pigya ko takakaw mayong exivaw tao. Tayo maudlaw kakaw gabitas mga nunabu ilin na ato ng akigya ko marigagsa. O kakaw gabit naro na kagabit. Marikang waksa. Uminga repila tidluta pekoyak sa mi 25 mit. Amaro narana sa kagavit takwa go ilin na atura yikut purakang nakarok sa mayi nuna didimano. Amaro narana sa kagavit luti tanago marigang wakayas marigang akik sok tawlo marigang nakayas nuna butong ngarikun. Uminga tukisin tuta kako mayunga. Tan marigang wasa akik sudah kasih takwa ini kata jakatiging itu kekirtani kata jakatiging pingasi takwa kigaktu ya kaktu inang mata tay makaitan tu sa kaya ko tigil si mavisiu nuna di manu tan akik sudah tidlusiu ko na mix bauta. Matna, President Kotierk. Koyan na may iksivauta, koyan na may apiriga vitaminga, udla marigarioto koyan na runer sa kauman, ang katigitya kaulugurut nunavutunga viku, pekoyan ni sakititi yun nang imata. Tana isumagsaksiyo tauluni, iksumagsaksiyo tiksauluni sakitavun, ilaku na sugidlutigo tana pekoyak sak 25 kimeruya simana. Ilaku na sugidlutigo kanuk kanya akigya kannerun nang mangan narunar sinasukluta katudya katiging ulura pilireri lautavun nunari limano inurimartitiluta takuk sautisi mangitavun kisane karisaw yakutigu takuk sautisi mayavun okak pikuyak sariurun nanginata Teme karuaktilugo ilaku jutigi yangani narunay kanero madlunga takwa government kunni sakitawrok tu unikarian kanong unikarang mga inurimaktitiluting tana ay pareyanga narunay sisimatyangman juglia kimergosi mangitangi gor takwa narunay tawsimayutu saksimayangin nunavum miutangni inurimaktitiluting Teme man katemayak toksimatildurgin inurimaktitinyariraming tisamani akik suisima vagerluta isamariori yanginni tena tunga vigiyaudluni pekuyak saurok tok 37 tunga vigiyaudluni inurimaktitilautun tekwa sila tagun ukausiuyun atok taurigangillutin Teme man uvangari kigaktoklunga ukaktunga
Iluitu yareaqartu qimerruyoyo ilinniartulirinarmu pilireaqarasukutta piuyume aaqiksuinasukutta tautugaqarutta inuit isuriteqattarniarniarminning inui isuriteqattarniarninginni ilinniarviu iluani inuktituurunnattiarluti qallunaatituurunnarlutilluiviituurunnarlutilluunni inuunerminiglu kanatamiutaunerminiglu qauyimattiarluti Teemanna tautugaqarutta iluituurugo qimerruyauyariaqarman taakwa tugliani nalunaertausimayu uqartauqattarsimanikuugaruan inungni nunavummin qimerruyaunasungittu teemeemman aksuaru kamagilautaqataanna titeqaministrimi pilaurtavun Julaimin nalunaersilaumman taakwago angertaujunnaqulugin Pilirearinasuktangi teikoa tisamannalunaertaurortui pequyaksauroortoq 37 pillugin. Teemeemman isumaksarsiurutikkanna. Anginersarmi isumaliorikkannequgaruarlusi kayungersarpassi. Iluituukkannertumin isumaksarsiuqugaruarlusi. Qoyannameen. Matna. And we appreciate the input and the information and that's part of this hearing is that we are looking for more information, we're looking for suggestions. And however, as I understand it, there are some limitations on our committee on what we can do. We can't take a bill and change the scope of it entirely. We can't insert large blocks of legislation into bills. And so I'm just putting that out there for information and how I understand our role as a legislation committee. President Kotierk. Qoyannaming iksivautartay mannanarunerigavitu kisiumattiartaqataanna. Kisiani qauyumallunga ilakuna sugigakkuri uvanga. Ilissitava isumarioriugassi ilakuna sugigmigussiu kayusintinnasu gayangilasiu. Teemanna isumariorituinnarpunga ajaurtuiqattarmigassigavamamin. Piyunnauteqartuinnaullusing niruartaussimagassi. Teemanna kayongerseekkannituinnarpunga. Qoyannaming. Matna. Mr. Qaina. Qaina miksivautai tamanna. Qaina peqoyaksauroq 37 taana isimagillugu una peqoyaksarta isimagillugu 25. Uqaqqauyutti toqotaurigo taim uminga peqayumaleriverit taakwa illuliluktaangi peqoyaksau ilakuyuinnauva taakkuning aviktorsimayuninaisaut qanu naukku ilakuuneqarmat uqausittigut peqqusittigut ilinniartulunakku tukisitikkanneronnarpingaa naukku maanna una peqoyaksaq 25 naukku ilakuuneqarmat tavuunga tukisitikkannerunnarpi anamiksvauta Matna. President Kotierk. Qoyannaming iksivauta qoyannaming lu apequtigigangnitaanna. Teemanna isumanartong isumanayaqormiyunga marigariortuuroorneruma qanukianguna aaqigiakkannerunnarto. Kisianili tamaani iksivaarlunga nunavuttungavikku nu angayoqaariyaulunga uqarunnartunga aaqigiartaugaruarpan mikittuutining atuuteqaligaangitto. Aaqigiartauyarialiin angiyuungmata tungavillariullutiglu inuus ilinniartulerinnarmun attuaniqallarikluti. Ullaapigiarutigeqqaugakki pingasuunerarlugi pilluatariavun. Inui uqausinga pillariutitauyariaqarningani ilinniarutauqattariaqarningani ilinniarviu iluani. Aippanga nunaringni ilinniartulerinnarmu katimayiralaangu qattartun piyunnautingin sanginersarmin ikayersortauyarialiin. Pingayungan taanna kinatuinna ayurutiqararuarpa isumamigu timimigun naukkutuinna aksurunartuqararuarpan ilauqatautiarunnariaqarma ilinniariaqqattarunnarluni. Taakua pingasuulluatarluta asijiriaqarasugiyavun. Taakua asijilauqaartinnagin mikittuutini piunereeraarjukataglunga piyumangimmiyunga. Nalunangittor piuyortaqauraarjuktuugarua. Kisiane qimerullugu iluittuullugu piunginningin angiyuutauruarninginnun tungaviuruarninginnu
Mr. Kotierk-Q&A. Ko ina mix vota. Minister mo rapero nga. Tay mari tukisi tau gata tan nago namangin man. Kanul tay manuna wo miunu tan na peko yak sak 25. Takwa nuna wo tunga vikut. Pila katigi yun na tiapasiu tan na kayu sisi tau na yang nakpat. Ko ina mix vota. Tan. Matna. Again, your question's a little bit hypothetical there. Kayo hititaw na yang nakpat. But I'll give the minister a chance to respond. Minister Joannesy. In the mix about Tamakua Nunavutunga Viku Asingilo inu itima hutingi Pili Hati Gumajavut Tamaro Tamanna Piko Sauna Kajusivadliana Rajangane Okakawama Ang Hati Nitu Naga Haktago Kisane Takwa Lumimo Pili Simajavut Sorlo ang iyo si mama maro tama mau ngatuin na ako ng niman kasi ane maka tukusiga ka haktugot taman na kano pili ka katigin na gawama tuta maro nuna utong ngabit ko pili ka katigin na kasura yang ane kano akaya kang mga tan na kaya kami ko jauh ni maka ututigin mo to naka kasi ane ang katig kaulo ang iyo ka Kut kohak tilugo tak solo tu kama khitkataninu katujjakatigi ilinya ko tiksajo katigi simagatigo mikijo tu naksana pilang waktami amaro kajusit yak simallaga simallune tamakko nang takukkan na kumato naksuta amaro tamakko nang jiging ituni teme to khatak na reangani nireum nakto kaya na mexibota Matna. Te makayu hiluta. Maligalok tita ha. Ngungilak tugalwak. Mr. Kamanak. When mix vota. Tako inyuk tijud ukalaman nawak apakutri mayak. Angayok kangan tungabiku. Talim magayangat. Cutting out to Makpatong on the June September 11, 2019. Titaralak on the Okasimangman, Nunabumi, Ilnia to Roninga, Ayudomman. Pijutuning Ilanga Tamako and Nunaring Ilnia to Kotimaing it, Namakunikina, Yakito in Mata, and Manapilim Maksat town, Yadrock Toxic, Pidarium Naxiti nothing. Piyun na timinig atok sutik amalo pidari giyak kanon noming uktutinig kahit yung nakpid narunaksi unik kanong pidim magsaktaw pata nunaring ni ilnya to ikotimingit pidari yun naksi kayang mga ta pidari kaya lingming atane man na pakayoyum in mix vote. Matna. President Kotierk-Q&A. Koya na may iksivota koya na may tas mga apakotikawin narunang ituta ko katimayaran ilin na tujar namon o katang megatigo to sa vegina supak tutigo kano ikayok suktaw kanira kang mga te may man narunay law tavo ikayok suktaw kanira kang ningin ni kinaw yaktigun amma pilim magsaktaw yara kang ningin ni kaw yung madlungaro iksivota kayaw yung unik kang niyangman iluri kurungin na narunay tiyang na kong niriugito yung nakpa ukatyang na saw niyang mauvan. Koyan namin, iksibauta. Matna. Mr. Kamanak. Koyan namin, iksibauta. Abakutigi yama tuglinga. Tadlima kaya nga ni cutting out to Makpatong in September 11, 2019, mititarayaw yun Okasimang mataan na minister yung amaro nunaring ni ilnya kuro ikote mayingit at jigingit tuning sa ngayak sa mangunang
ngayak sa mangunak matik narunarunnak piu sungmat adjigimik sang ngayak sa mangu ni kagayakang mga tiktakwa tamakit. Kuyan na may eksibawta. Matna, President Kotierk. Kuya naming eksota te ko titakat uy mago yuromon asu yilaw ka utakilaw ka ngay. Amen. Oh, tepat, memang. Magpigangan ni magungan na nasa ngun nakasakte narunay kan nakong ni pisan ni lang man mariksang na kama mamaya punga ikswata Matna, na magtuk nalunay siya tarakakap tataw kati may tigut nalian ni ukaw kakap mga apta Mr. Kamanak. Kuyan na may eksibawta. The fifth paragraph on page 2 of your September 11, 2019 letter indicates that the minister and the district education authorities are not being held to the same standard of accountability. Can you clarify why you feel the same standard should apply to both entities? Thank you, Mr. Chair. Matna, President Kotierk. Kuyan namig ikswata kuyan namig narunay te kan narang ni ta nasane tok tukisyo maya ka titara hlutigo iman na isu magilaw tawon naruna ko yingiman piyun naw tingi araw singin ilin na turanang mo katimayiraran piyak taw kan narasung ningin ni pidyo taw lunik pilira katyangin naraktaw luting awrat titya katyangin naraktaw si madluting te manna awrat titya katak si manginingin no piyak taw kan narasung mata uvagudli igluano nga taw tukatigun ikayok taw ngiluang ningin no kinaw yakiksa kataruang ningin no pilim magsak taw kataruang ningin no awrat titya kun ne kataktun amigang ningin no te may man isumagiyavudli gava makku ikayok sukan na kaya kang mata inuin awrat ti yung magarawang mata ilin na akturin ng min ilin na kauktuin na lutin no na rin taan na piyun na utilwa ta kagarawang magun kaw yung maluta wiwi kun te man na katimayagara kaktilugin awrat ti akong ng mata rin ati ito te mag pitin na surok lavun isumagilutigun igluin na ruane tauto kuying mata tako pasi yak sangok ti taw luting ilin na turin ng mukatima yagara pingit piluangin na raktaw luting piluangin na raktaw mata piyun na uting ipiyak taw luting isu magilugo tay man na maliksay na narota gava makarak ti luta akagon no abatinun piluangin naktuning piye vigikan na raktavud lakaw ko gava main tay man na ukaw tiging wakpaka tay man na taw tuktaw na uting piyun na utiminin awrating iluang ningin ni piye jujaw kanang naroting teman na isumagilaw tavun gava makudliw ko umaktitilaw ngito inui o kausingin ni ilin nervyo iluani amigakluti iliseyin inuktituron naktun tava piliriarisu yaktang aragun no abatino kanogli ukpirin ng nerpavu teman na kayo si tinasong naroting teman na ukausirivara koyan naming tukisnak tuksawo koyan naming Matna, Mr. Kamanak. Kuyan na may eksibawta kung lakpang ulo ka pakutigin na akta takikadlat yung titakaksiman ng ataan na takwa nakataksaman ng ubangan ng may ukaw siya katigit tiyang niyo yung ratluwit tukisin na kumanakan rap nga apakutigin na akta ni ako binigay niya nga ni katingaw kung magpirto ka nga tungan ni September 11, 2019 may titakayaw yun sakki umani yung man adjiging itang ako aki utiksaw yun
asijjartauna suartunut pequyaksak 25-kut peqasiutullugi tamakkuanunalini ilniartuerikkotimayangit naammaktumakiinaujaqartitau lutik piyunnautimingni tigumianginnarlutik ammalu sanginneqarlutik ajjingani ministeriu tuqaariaqtittiyunnarlutik aviktorsimanninnik ilniartueriyuyunut iliniarutiksaalerin liuqtinik amma ilisarpingmi pijittertautinik ammalu ilautittinikut iliniartuerinermik atulerai pata sanginermingnik nalunaariaq qunnarpiu qanoq takunnanguaq mangaarpiu taanna asia iliniartulerino nunavulimaami ammalu nalunaar tullugu qanoq auragayammangaat ajjigiin ittu uluuyait nunalinni iliniartuerikkotimayangit akirartoqattauttiyunik tuqaarneqartitsigasuk pata iliniartulerinikkut iluani qinnami isvauta Matna, President Kutto. Kuyanami iksivauta kuyanami taasiminga apequtaqaravin taana tautugariyavun nunaringni ilinniartuleranarmu katimayiin ikayorsuqtaukannereaqarninginni qauyimagatta niriuqlutaluq ikayorsuqtautiaruting pilimmarsartautiaqattarluti kiinauyaqartitautiarluting makippaallerunnarnarmining auratiyukannerunnarlutiglu ilinniartuleriniu nunaringmini ammalu isumagillutigu taanna katujjeqatigiinguyo ikayorsuqtiakkannerunnaqattarnersaulerluni ilinniartulernermu katimayiralaani nunaringni teema gavamakkunni kiinauyaqartitautiarluting nalunaeqviutiarsimalute qanong auroseqarunnarmangaaq piyunnauteqarmangaatalu narunangimman inuit isumariurikkaaruumata auratiyunnakkaarullutigglu teemeimman makippaallerunnaqullutigu taanna narunailaortavun ikayorsuqtaukannereaqarasugillutigu aurataungilluting ministermun minister narunangittuneaqquungman naruneersiyunnartu atoqtauyareaqartuni uuktuutigeqqaugakku oittearsuurlu aqraagu iluani ullornu naruneersiyunnartu qannutigi ilinniartigiyareaqarmanga ajjigiingittuna aviktortauyareaqarpa aviktortauluni taanna uuktuutigittuinnarlugu naruneertauyunnartu taanna ajjigiigutauyunnartu qanong ilinniaqattarmanga nunavu iluani kisiani taakkua aurattiyin mariuyareaqaraluarma tannunaliu iluani katimayiralaangu qattartu ilinniartulerinermun ikayorsortauluti katujjeqatigiinginnu qoyannaming iksivauta Qoyannaming matna. Okay, Mr. Kamana, tema awit. Miss Kamingwak. Thank you, Mr. Chairman. Welcome, Ms. Kutierk. In your opening remarks, your presentation is a joint response from NTI and the regional Inuit organizations and is informed by the active input of Nunavut. My question is, what specific input has Kotierk-Q&A Inuit Association brought forward to Bill 25? Thank you, Mr. Chairman. Matna, Juana, President Kutierk. Qoyannaming iksivauta Kotierk-Q&A qauyimagatta inuinnartu uqallaqattartun unurunneerpalliatuinnarmata teemeimman Kotierk-Q&A Inuit katujjeqatigiingi saqqiyartittissimayun qannong pangnautimining inuinnartun ikayorsortaukannerunnaqullugu ammalu inuktitu nattilingmiutitu Kotierk-Q&A uqaussanga ikayorsortaukannerunnarmanga teenna atortaulluni ajjigiingittukku kiinauyartigu ikayortauqattartusuurlu ilinniartu uqauji atausittaqlutti ilinniarunnaqullugun suurlu inuinnartu uqallakkaunnersang inuinnartullu uqallakkaunginnersang ilinniarasuktu katingaluting piliriqatigiigunnarluti ajjigiingittukku ilinniartitauqattarmata kiinauyartigu taanna ikayorsortauqattartu nalunangittu teenna tungavigillutigu qanno piuseqareaqarmangaan
Takwa pilirearilutigu uqawseraqattaqsimayavut taana uuktuutigituinnartaqa inuusilirinang millu katimayiqaqattanunavut tungavikkunni niruartausimayo qitermiuni ammaruk kivallermin qikertaarung millu ilauqatautiaqattarillutin ilinniartulerinak pilirearileraangattigun qoyannami iksivauta Manna, Ms. Kamingwa. Mr. Chairman, and Ms. Kutak for your answer. And I encourage the Department of Education to take that specific concern into serious consideration and put more effort on specifically in Naktum. Moving on, your fourth page in your opening remarks, it states that students feel likely they are being pushed out of the education system. I'd like to understand, or can you clarify what that statement means? Thank you, Mr. Chairman. Manna, President Kotierk. qoyannami iksivauta qoyannami glutaasminga apeqqutiqaravin uuktuutigeqqaujara ullaang pinasuarusiulortumi ajorserunnertaillimaniumik saanu katimane qalauqatta iqaluktuutiamin tainnalu uqalaortu qitermiu inui katujeqatigiinginnu iqqanaajartiussinnaarluni uqalaumman anitaujortitugguung ilinniartu piqattartu ilinnaarviu iluani kinaungmangaarmin ilisarseqattangiluamu ilinniartamini taana uuktuutigilaortanga kisiani asingittau uuktuutigilaortangin isumarsurunneerluni ilinniarumayuugalua iglukiksarnarmun ilinniattiarunneeqattarmiyun ajigiingittut inuusilerinar pilirearillugu iluringi unortuuqattarmata aksuruutauqattartu ilattinnu tamaaninnuavu iluani ajigiingittut atoruminangittu aksurungnartut atoqattartavun ilaanikku ilinnianginnarasugeeksaq ajorutaureqattarmingmata uuktuutigituinnarpaqa qoyannami iksivauta Manna, Ms. Kamingwa. Thank you, Mr. Chairman. Moving on, my last question. How does Qitakmiut Inuit Association feel about the timeline of phasing in and the application of Inuit language provisions from grades 4 to 12? Thank you, Mr. Chairman. Manna, President Kotierk. qoyannami iksivauta qoyannami iktaasminga aperigavin taakwa tuneruutigissimayavutiterarsimayun atunin inuittimiqutinganingaarsimayun teimikkaluartillugu nalunangittung tuavearilutigu pilirearikkannereaqartavu qitermiuni piluartumin inui uqausinga tauvani atoqtaunginnersau valliannersaulertillugu tuavearilutigu pilireariyareaqartavun quarsaarnartummiinneqakattakkakku ilinniartulerina quarsaarnartummiin laringningani naluneerumayunga qillamiarung inui uqausinga atoqtaujunneerpalliatuinnarman uvagullu atoqattarunneeruttigu namu saaraarluta namulli saaraaqatta inui uqausinga uqausuuqattakkannequleruttigu nunatuqagigattigu tamaani inui uqausinga sangiyuuyareeriugaruar tamaani qoyannami iksivauta Manna, Ms. Kamingwa teimaarneravit kayuhiluta Mr. Lightstone. Kuyanamik Svauta, President Kotierk, Tungasurit. It's been a few years since you've been here, but it's a pleasure to have you before us today. I would like to thank you for your submission, as well as your draft legislation as well. Your submission, as well as the others that we received, has given us a lot to think about. And I agree that with the current state of Bill 25, I would not vote in favor of it as is, and I really hope that the minister will be willing to accept some friendly amendments to the legislation.
So I'll go on to my first question. On the first page of your opening comments, you stated that your disappointment in not having the opportunity to take part in the early development phase of this legislation, and you also made reference to Article 32 of the Nunavut Agreement. I was wondering if you might be able to clarify or explain to us a little bit more about this article and how it applies to the development of legislation in Nunavut. Thank you, Mr. Chairman. Matna. President Kotierk. Kuya naming iksavauta kuya naming lutas mga apekutkarabin ila kunga yak 32 ta na mariklugo nunavo angekutani na duna sisimangman tugliane kano government ko auro sa kang mga kanok lumarigia kang mga angekuti ta na mariklugo 32.2.1 ta na naduna sisimayong inu silirinang mon inung no atuan kang neakpan atua gain pi sirarotin atoktaw niak to government kuno inu ilaw kataw tiarun na kaya kaktun kauye matitaw tiarun naglutiglo kanoklo akiyarun na kayang mga inung nulo kano atuan na kayang mga nalunar sisimaluni ilariw jawruni isumagiyawruni inu sivuliw jiyangin Pimmariw giyangin. Taimeman isumagi yavulle sakistiti simagata sivulliw yatinni. Tallimaw garahluting sivullak papingasun inui okausingan. Ilinnak turirinang amaru inui ikanayak tiarun nang. Takwa okausrik kawaki atwa yun na lutisur lunigavi simayok titu tautokatak Piu si valang nakpa atawsang atuan na kalakigayang ay pangan. Tayo man na isumagildugo nildugo tigipa. Ta na ugtu tigipa kuyan naming eksibauta. Matna. Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for that explanation. My next question is for the minister. Given that Article 32.2.1 of the Nunavut Agreement, I'd like to ask the minister, why was NTI not invited to participate in the early developmental phase of this draft legislation? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Joannesy, Minister Joannesy, I'm sorry. Kuyan namig sivota tan pikojak sa mitutsurang nalituaka ng government code isa maksakotong mata kanwede roman ng mga tan tikusi malok tugu ataw tikku lutte no na bumiu namaro tamakwa jiging ito itimiu government sila tani ngaksimayu wakatigi verliaga jaga nitinni tema kaju sila lokpugut tan pikojak sa sakilok din nako kuyan namig sivota. Mr. Lightstone. Oh, thank you, Mr. Chairman. Just a further question for the minister. I understand that NTI, as well as a number of special interest groups, were involved in the consultation phase of the Education Act. But I'd like to ask, what specifically, what opportunities was NTI provided in drafting Bill 25 as early as the legislative proposal phase? Thank you, Mr. Chairman. Minister Joannesy. Namik sivota ukakabunga tema titirabigila watigo July ngutilugo 2018 ngutilugo tukusitilutigo ukiatsango dapat September mi pigiara jakatta taman nanuna gummi tusakpadliana jabu asila kingunago taikani September mi katima katigilutigo amaro nun tungasuti naksutigo
nunari tamainni ma upattatinni piviqartilortavut ammalu akilersorsutigullu taanna nunari noorneriyavut taanna taima piviqart kannerat guma laurattigu tusara simo tillu tanunavummin qanuisimagilaqarmanga qaakkanniagullu tamaani October tillugut 2018 katimakatigilaarmijavut qanortamanna kajusivalliasimammangaat kinguniagullu January 2019 tamaani tusalortavut piddutigillugi katimakatigilaarmijavut nunavutungavikkut ammalu asiaguttaa pileqatigiippalliasimagatta taanna ujjeriau ugiakkannersigut tainna angajuqqaap kuutteoqariseqeqqaujanga gavamatoqakkunni kiinaujani tutsiqarsimamata ikajorsorsimallutikullu ilisaajiksaqorpallianermu tamakkua aaqissorpallialertillugi tamanna kajusitsiarsimajuugalua ammalu nunavutungavikku kisaani tutsiqalaorsimammata soorlu piqujarmi tittiqaqat qataugumalluti ammalu qanuilinganiarma qanutitiqarsimaqujitmanga kisiani ukua tainna kingullerpaa katimajaralaanu tunijaulortu taakkutua piqujaksaleri juni titiqarsimajuni takusimavugu ullumimu qajunamiksivortaa Matna. Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. My next question will be a follow-up for President Kotierk. Given these series of events that have occurred over the last year between the Department of Education and NTI, why is it that NTI is unsatisfied that they've had an appropriate opportunity to make a contribution to this legislation, and if the roles were reversed, if you were if you were in the minister's seat, how would you have done it differently? Thank you, Mr. Chairman. Matna. Again, we're going into hypothetical land, but it is a valid question. President Kotierk. Kuyanami iksivota ta kwa isimaksarsiruti apequti kuvege qatartak kuyanami aperiga vitasma minister raunneruma minister raunneruma kanu pius qarayara manga unikaterlangai ta kwa angeruti mariklutigun qawimagatta ila kunga yok 4 ta nanuna vummisaqqitilorsimangman gavamakkunni saqqittilorsimaduni agla tasminga marigarelvingmi saqqittilortu tunga viullarittu innui tunga vigiyaumata nunavummi teemanna nunavut tunga vikkun teemeitillugin innui timequtingin nangmene qaqatau yutuinnartitu piyauyareaqangittun katujjeqatigiyaulutik piyauyareaqart taanna tavva nalnaittiarsimayu ilaakkungayu 32 qauyimallu taanna atuutiqarningani pequyaksai saqqitauyaraangamin gavamagilaortattinnu piunersausuun atuutiqarnersausuun attuanersausu inungnu innui timequtingi ilauttiaraangamin isumaksarsiorilutin qanor piuyuunayarmangaan kinatuinna innui tuujiluni piunginnersarmi sanasuungungman aayiraqatigilluta ajjigiingittuni isumauseqarluta pileriaqaraangatta piunersammi saqqitittiyunnasuungujugun teimmeimman taanna ministeriauju naluneersitillugu tuksirautiuroortugavamakkunnu qano iluriqarniarmangaa pequyaksaq angertauraaniksimayutu qaulertillugu iqqaumagussi pivalliajukkutigu saqqitauroorsimangma upenngaakkun tavva julaimi tusaqtitauritainartugun inurimaartittinnialernireillutin ministeraunnerumari pivalliajukkutigu tisaqtittinnayanginnama taannak timequtiuju katujjeqatigiyareaqartaqa
Piunersangmin inung nikigartutiartumin aaqiksuyumaruamun. Parnautitiavang misaqqiyumaruamun. Piquyaksattiavang misaqqiyumaruamun. Katujaqatigittiaraurutta teemanna takuksauyukkun angeqatigiinginneqakatainaarugayanngittugun. Upperusurnersaunayartu taqqakkua piliqatigittiarnitsinni. Teemeikkaaruartillugu anigorsimalerman taanna ilauqatauttiarneraisaartu tungasuktitaujuviniannuunneqatta iilaang ilauqatauruortugun tusaajartoqatautuinnattiarluta. Iluringinni kissunni tusariartorsimmangmangaan isumaqartitaungilluta. Nipeqartitaungilluta. Teemeimman piliqatigittianginneraiqatakpunga. Piliqatigittiarsimangittu taanna nalunaikatakpaqa. Kisiani niriuppunga niriunginnaujarata inulluta sapilerpangillutaru. Niriuppunga aggertunu ullurnu taqqinun arraagunnun tavvaujunneeraruartilluta piliqatigittiarnermu tikiutilaarunarniarnittinni. Minister taisisaarmingman ilinneartulerinermu iliseiiksaunayartumin ilinnearuttinni kiinaujartigu saqqivviussimagatta gavamatoqakkunni. Piliqatigittiarnermu sulitikiutillarilauнгитсугун. Agla katimannasukpakkaruarluta taakkua titer katimajjutiiqano aurauseqarniarmangaan naluneersissimagaruaqattigu taqqigasangnun angertauraungittussuri. Ajaortuinginnaujaarroquujilluta pilireaqarasuktugun. Teemeikkaruartillugu ajaortuinginnarniartugun inui pillugin. Qoyannami iksivauta. Matna. Ate qoteqaramahuli. Mr. Lightstone tauhikkannerma aperehuarneruvit. Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. My next topic is on language of instruction. On page 3 of the September letter received from Ms. Kotierk, at the very top, it highlights the timelines and targets for language of instruction, and I believe in the opening comments, President Kotierk also mentioned that these dates, we've yet to see any justification, and I share that concern. It's good to see that there's a schedule, but it's unfortunate that we've yet to see anything to substantiate those dates. So my question to the minister, to Ms. Kotierk, is have you requested to see any information from the Department of Education to justify these dates? And yeah, that's my question. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Lightstone, if you recall, this committee sent a letter to the minister a few months ago asking those precise questions, and we did receive a response from the minister about a month later, and we were asking precisely that in terms of justifying the dates and how they were calculated. And then this morning we were also provided another document which provides further information, and it's an important question, but we have seen information, for the record, we have seen information from the department as to how they got to these dates, okay? Do you not have this document in front of you? The information is in there, but I just wanted to, because you made a statement before you went into your question, that statement was inaccurate, okay? President Gupta. Qoyanami iksivauta, qoyanami glutaasiminga apekutaqaravin. Taana attuaneqarma ilaakunga yok 23 min. Nadunersisimattiartunelu taana pangnautiin inungni iqanayartita kannerasunnermun kisuni iluriqareaqarmangaan. Taakua nadunertauttiarsimayun 23.4.2 iluani. Taakua ilakuungmata. Tukseraqattarsimayavu gavamakkunni. Narunangito turagariyamin narunerseqattartun. Kisiani ilurikurungin.
tukisiuma titauruta qanullaring inungni innukkannerniar mga nalunerviu simangittugun qangakkullu piyareersimanear mga qanorlu ilinnaartitaunear mangata taanna tuksiraqattaqtavun isumagillutigur taanna tungavigiyauttiarluni naluneersimaluting tungavigiyauttiarluni uppingarnakkannertumi saqqitittiyunnaqassugillutigu qangallare innui uqausinga ilinnaaq rutigiyauruni saqqinnearmanga ilinnaarviu iluani qoyannamin iksivauta Qoyannamik kayuhiluta Mr. Aqua. Thank you, Mr. Chair. Welcome to President Kotierk. My question, I just have a couple of questions on clause 22 of your draft Nunavut Inuit Education Fundamental Reform Act. It indicates that the minister shall seek funding from available sources for training initiatives related to the department's Inuit employment plan. Would Nunavut Tungavik be considered an available source for funding? Thank you, Mr. Chair. Matna, President Kotierk. qoyannamin iksivauta qoyannamin glutaasiminga apeqqutiqaravin ajjigiingittunni nalunangitugava makkutukserarunnaqattarmata kiinauyarmin nalunangillunilu maannamu tikillugu qimerrullutigu kiinauyartuutigi qattartangin ilaannikku atortaungittun angiyugasauqattarmata gavamakkunni atortauyunnartun teimeikkaaruartillugu naluneerseqattainnarsimayugun teinna My apologies. We're having issues with the translation. Maybe just begin your response again, please, President Kotierk. qoyannamin iksivauta pigiakkannerlunga qoyannamin aperisaaravitaassuminga qano kiinauyarmi tukserarunnarmangaan ikayuutaunayartumin ilinniartitikkannernermun inungni iqanayartitaakkannernermun taana tukisigakku qauyimallunga gavamakku kiinauyagasaarugnni atungilluting arraagutamaa peqattarmata aurausingin kiinauyartuutigi qattartangin suuqaimma qimeruqattarmigattigun tavvaugaruartillugin nalunangitto taakkua pimmariuninginnik ammalu iqqartuivikku silataagun angeqatigilaorsimagattigu gavamatoqakkun ullaa taiqqauyaqa May 2015 ulirtillugu teikani nalunersilaugatta $50 million taanna tuksirarviuyunnarluni nunavu gavamanganu ammalu gavamatoqakkunnun atortauyunnarluni ilinniarutiksani inungni iqqanayartitaakkannerunnaqulluгin taanna kigleqarma 2023 min maannaruluuraalertu teemeeman uqakateinnarsimayugun gavamakkunnu piluartumi ilinniartuleriyikkunnu atiitu tukserautimi tukseralaorniarpusi tavvanga kiinauyarmi atulaarassi unuqqannertuni iliseyitaarunnaqulluta nunavu iluani taakkua kiinauyeen atuinnaungmata qauyimallutaru asiagu nillikkannerumallunga gavamatoqakku saqqitittilaumata pequyammin nunaqqaqqaarsimayu uqausinginnu pivaallertittinasuarlutin teikaninnaluneersilaumingmata kiinauyigasik juani teikanga nunaqqaqqaarsimayu qatautilluta inui uqausinganni atuqqannerumatilluta piveqarunnartitaumigatta qanor ikayortaukannerunnarmangaa teemaa taanna ajaurtuurutigillutigu isumaaruutigilmarililaurtavun gavamatoqakku neruarneqarnialirtillugin tuavearillutigun nunavu gavamanga ajaurtuqassuloortavun angerutimin tikiutiyumalluta gavamatoqakkun angeqatigillutigu kiinauyarmi atortitauyunnaqulluta qoyannamin iksivauta Matna, Mr. Aqua. Thank you, Mr. Chair. My last question is on clause 26 of your draft Nunavut Inuit Educational Fundamental Reform Act. Addresses the issue of inclusive education.
Can you elaborate further on what this clause proposes to achieve and clarify why the same result could not be achieved through an amendment to the current legislation through Bill 25? Thank you, Mr. Chair. Matna, President Kotierk. Kuya naming iksewauta kuya naming glutas mga apakotik sa kakapit. Udla o kausir kaugatigo kanong ikayoksoktaw kanarun ng mga kanotigili unok tiging mga naruna sisimaraw nga matitik kami unok tuksaw yugaro naruna itiak si mangin ningin ni o kakslunga. Minister miluto sa kaulutatay ko ikayokutaw kataktun na isaw tigo atok lugin kaw yun nakata naw ko ikayoksoktaw kanare kang mga ta. Kisianita kwa isumagilutigo amiga kanang mga uvaruni naruner tautiak si mangikaro mga ta isumaru tigiyavun tay kwa atok tawnek pata ajiging itukud ikayoktaw kanere kakatang mata nutakkan ilinerektun ilang itu sa tengitun ilang itaw tu tengitun ta kwa timemego ayogotilin ilang illu ilinera sukaro tuti aksoro kataktun isumangan aksoro katang ningin nun ajiging itu isumamigun aksoro tuti ikayoksoktaw kanere kang ningin ni so lo ukaremare saktu garwa ayurek pakluni narurek pakluni isuma nga pidjutaw luni ikayoksoktaw kanere rita kwa kisiani narunang itok nunavo iluane iluak se ikun makwa kawi sang nikut amiga katang ninganu kasiw laring mga kawi mangin natigun kawi madlutaro aksok titaw kataktun ilangin nunaritinni surlu ka kataktu nikikik sakataktun iglukik sakataktun takwa aksurong nang min tigumere katang ming mata ilinera sung nang mudlutan na atwa na kaktuni tay may man isumagiyavun takwa ajiging itumarero tilugin tay ukakto kakang maula kisudlari karwang mga naruna taw si mangito kisuni iluri kallari karwang mga naruna taw kanire kakasugiyavun amaro timekot kaya kakasugilutigo ilinera tujirinyo iluani kamallarik tume kanong ikayoksok taw kanirun ng mga ilinera kataktun kaya naming iksawata. Matna, Mr. Aqua tayo mga nakakabit. Hindi tarik ka ng nayalak sugudlo, Mr. Kwasa. Ito yan ang mix about that. When titira lockdown ni September 11, magpirangan ni 2, na ukaw sila na language of instruction. When yung kalimato ng niya ako, apakutigin niya ako, Bill 27's stunning approach to Inuktitut language of instruction in Nunavut schools is remove Inuktitut language of instruction timeline requirements altogether. So tamang milima pi yaktanganing dana maligak 25 kayo sinakpan amaro narnaitiagaluni dana solo language of Inuktitut language arts program so ila ano nga ingmigor tukulungmi dana narna tiasamang kanok tana tukasi kanya gumag pagasiwud pa makay dana go Inuktitut ukaw sila ng mailin niya ako sa piktaw tiyaga yang matamang milima tana Bill 25 tema kayo sinakpat solo ukaksimayang mariglugumaan na yung sukusak si mangin nakpat tayo kong tukasi umaguman tayo kong 2039 tana tukasi kanyar di gumaya kasi ulak pa mi kaya namig sa bata. Matna, President Kotierk. Kuya naming iksawata kuya naming glutas mga apikotsikakabin tana kimagulutigon isumagilaw tavo kanong atwa na kang mga Inuit o kausingin ni ilinya titaw kataktun nutakkan ilinya view iluani ta nakimagudlutigo tusakatigo 2039 ngurikpan aturik titaw rang nang ningani tusaksimarik tiluta kimagutiarikatigun
isumagilautavugarua innui uqausingani ilinniaqattartu kisurimaani ilinniarluti attingnarpaakuring mequttingnarpaamo toyumun teemanna piuseqarniarasugillutigu isumagilautavugarua qimequrirattigu taanna pequyaksa uiguungani narunaittiarsimangman taassumungagoo inuktituurauka qattarnermun atuutiling teemanna aksuaru qaarsaarnarutigilaortanga innuit uqausinga pimmariutitau quiyunneerluni suvarikianguyortitu piyau quyigilerlutigun sernerililorpavun innui uqausinga quyannaming iksivauta Matna, Mr. Kwasa. Quyannamik lutukisittiarma ila taimanna inuit amisut taimanna tia isumayuksaungmata asianuttauqa una qallunaatattu iliniartitaulersimangmigama qallunaayaraukillarsigniaqqa apeqquti class 4 through 6 of your draft Nunavut Inuit Education Fundamental Reform Act specifically addresses the rights of Inuit. Can you clarify how those clauses would be applied operationally within Nunavut's education system? So lukanoktaana aulagayakpa quyannamik savauta. Matna, President Kotierk. Quyannaming iksavauta quyannaming lutaasimanga apeqqutaqaravin narunangittu ila angeruti mariklugu innui piyunnautiqallaringmata kisiani nunavu pequyangani saqqayaangitillugu ilaanikun marigariortiillunni iqqanaiyarti piluartumi puigu qattaqqoormata tungaveqariaqarninginni nunavu angerutaani teimeimman taanna pequyaksa isumaksarsiuruti narunailiqattigun narunaittiamarikuttigu qaipequyau iluani ajigiingittukkun atuutiqarluta nunarjua silarjua piyunnautinginni nunaqaqqaarsimayu piyunnautinginni narunaittiarluta ammaru mariga pequyarjua kanatamin narunairlutigun taaqua sanginersauriqayartuksaumata tukisiumayaulerluti iqqanaiyartinu teemanna isumagilaortavun tavvasivulliuyo isumagillugu qanoq atoqtauttiarunnaqayarmangaan uqauseriqqaugakku ilauttiaqattau simanikuunginasugingilluta innuittimequtinginningaarsimalluta katujjeqatigiinnarmilli niriukkaruaqatta taanna narunaersisimangman katujjeqatigiinnarmin maanaurirtu taaqua pequyaksat saqqitausimatillugi gavamakkunni nunaringni ilinniartulerinermu katimayyiqaraa katujjeqatigillutigu pilirittiaqatigiinnartavun qauyimagatta kiggartuqatta atausitsainnarmin taaqua innui kiggartortainnarigattigun teimaimman gavamakku tukisitinnassoqattaqaluartavu taakkunningassainna kiggartuqatta ati katujjeqatigittiarluta piliriaqaraorta isumagivavu niriugillutigullu nalunaertauttiarsimannerpat pequyau iluani atoqtaulersaunnersauriqayartuksauvu uvangani quyannaming iksivauta Matna, Mr. Kwasa. Quyannamik savauta kingulluqaagilerliguqai uvani chauta tabunitsaingersuli maligaksaauquyiassinni taana naasautli 18 amma 19 narunaiyaissimangman taakkua nunaringni ilinniartuleriyillu ammaru taakkua katujjeqatigiinguyut coalition sunanik sanginerni tuniyaukkanneriaqarninginnik suullu narunaiarsimangman direct and supervise solo wachi qanoga qawisartilleriulutiglu taakkuninga ilinniartuleriyikkunni taimannainniarnerpan qanurittuning ilinniariaqarayarpan sunaning qauyimagiaqarayarpan taakkua ilinniartuleriyiinnunaringni ubaluni taakkua kadujjeqatigiiqutingin taakkuninga tigumeekkannequyaqning aulatittiniarpata tukusinaqaluarpalukiaq tukusinarpa iksivauta qayannami iksivauta Matna, na peqqoq tauyor tukihianginnerpagu
nalunayay miyang nakpo. Apakitsakan na tuluang na avit. President Kotierk. Koyan naming iksivauta, ta kwa pekoyak sangap min sakisimayavun. Naisautili 18-19 nalunar sisimatyang matakanong araw sa karunayang mga ilinaturan ng katimayu yun. Isumagidlutigo adji parungani adjiani nadliani wivi tu katimayagarakun piyun naw takatyang ming mata. Aura tiyun na tiyagil luting. Te man na inui piyaw kutuin nang miyavun. Inui ukawsingani kigaktuyo kasinar luti katimayagarango kataktuno na ring ni piyun naw takarunak luting ayung itung ming mata. Takwa narunak tavo kisu na yang mga piyun naw tin. Narunang itu ilinya kanira karayak tu kisiyan na kawi mayunga katudya katiringuyo. Takwa ilinya tuliran ng katimayagara katudya katiringin. Kawi matya tu kisini ilinya titikan na runakayang mangata. Pive kang ngiluang ningin no kina yakaktitaw kaung ngiluang ningin no. Aura jarwa katang ito. Temanda isumaru tigil lakik tabun. Aglad isumaru tigil miyavud. Taan na pekoyak sak 25. Niligo takangin maluni ilinya tuliran niyo iluan ni. Avik tuktaw si mayun. Avik tuktaw si mayun ni aura tir juango kataktun. Tayaw si mangin mata isumaru riyak juagaru garuak tilugin. Aura tir juagaru garuak tilugin ilinya tuliran ng met. Te may mata ko sangat tiga kanira kakasugil larik tabo ilinya tuliran ng mukatimayagaran. Amaru katudya katigin. Koyan namin iksivauta. Matna, Mr. Kosa, tayo mga nangalawit apakwanik pin. Ni tayo ma atilok kimayo kaunay lunidlu pakaiwak tunik. Man katimayo bluta. Uchagoy. Minister Joanasi? Koyan namin iksivauta pakaiwak titaw ko nakamatan na Tusukisiyo kana kotoy naksutigo ilinya ko tiksaliong nak sibunik sa tinu 2039 mo pang nautibu hudang ko yo sakit ko gama katimajalano tay kani titiwak si maluni mapigak na shouting ni 13 21 ngutilugi page 13 number 14 Takwa narunay si mayut ukaw sila kanang mut martaw asingit tiutaw takwa inuktut ukaw sila kanang mi atok taw gumang niaktut pang nagtabut tukasiyo majaw ko jabut tan ukaw sila kanang mutuat pang nanginata asingin nitaw rin niya ako tiksanin inuktulak tikti yaka sa bigaswak migatta marut tabani pekojak sa mi narunay yaka siya kanang kunak patan na Tutra tahu mapakatimaji nutana makagak tahu ni angirun nakajak kok tahu jadi namik cibota. Matna tamat tumingan nalunay ay gabit. Mana President Kotierk matna po katimayo bluta tabungaw kadlaga tulo gabit unikara tulo gabit amalo apakotak titlutallo atwin no chelo gabit.